nti mesra se twoban bata wo to wakan no na me se ene o wetue sika no so de ba ndo ma de koma wo mo a me ne obi ani asem wase sika no kra no mo ni mu kra mo gitu mu no eni kwa so wo mo gitu sister wo say wase ai wo mo gitu mu a me nka se mo mo ntuo no mo gitu mu a enye mala wo mo amume ana me de me muya no nti wo ni mi ya ana okate me kate ko no ti enura ebena da no ana mo sika no mo sene mame mo sene mame wo fa no ti enura ebena da no na me ko ho ana me koji me ko meeting koji scan nti me wo ho na me bedwum nti me wo na number bi frɛ me ana me so me ya di nti me wie ese me wie a nti me na ko aso me ko dwo me frɛ one pick me ba me frɛ number no 87.9 number na e frɛ me no e wo ho no okay ana me frɛ ya e yu me bo se akosi maame okay ana me so madam me na me baba banyi wo na me se sa say you sister me ba me di be ma ba ko pɛ tio me di be ma ba ko pɛ o wi school amle kuma se me di parliament to an so a ene wa ba be mi sei eye me ya pa eye me ya no madam gina ho eye wo ya me ma hwe me ba fi day one abesi se sable me enye me ya enko fokro kasa che ma ko meto me yam mimi fo me po no go se be careful wo de wo bo hye no oba na ntimi ani so na me bo hye no me ba no wadi so awu buofo sika na kwasi tua no ontua woni bi ndi so nyan ka mo hwa akwara na me ba no woni bi ko no kokunu na me se madam wonni mu kasa woni ya brewe dapade na me se meme ya brewe me dapade na de me fie se ni pasa me fie ni pasa ni panso wuni ya me ko ma kasa se ye brewe dapade maso se me pe dapade me kasa pe dapade Akoma efe akone kokunu na so ye chimifo o ka sa me ka ta ma ne no me nya mase o tu nya mase so de bialada na so ye chimifo na me so be kasa papa bi e de akire me sanse mo na be ka akire sa wo ba no bo hye na amem na me ya me nyo oba wo SSO na ma hwa akura me na du sesable a wo be wie school na de me fa sa akwa wo so na woni matitifo be san ba na wale me ka akire so mo be ni wie school ansa wo hu me ban a wo kasa asam no ana me de me kate ko no ana me kire mu kire me wo fa no etimi wo fa no yese ma me kasa anya kasa o so ka kire nipa iti obi o kan na dru fie bi ani woman se me ba asema nipa me kan anya na so wa hwe ya wa koma wo betwa ahwe nti jai e kire die o de kate ko nti wana me kate ko no me ba ya papa na nim me wo hobi na boy na frɛ se no sister se ni ntua ena papa no so ni ma se ni ntua papa no boy na frɛ sika no ni ntua bi ndi metua dura no nya dia metua bi eye loan na wo ko e chire di akra no ko school no oso won tua bi ana me se on tua bi mu dia mate abanyi me ba akwase eboye batakali ni apamahye fi me ba ni na school kan nyina me ka 500 million on tua ba no wa level saying o ko 300 o ma kwa bi o ko 300 on tua mi sika mame free level 100 e be si 300 and 500 what check in saying ma check o ya sure say bi mro so na wa che o mu bi na didie nyina aka ho enti no ma me wo ba no wedding fie saying 26 years 26 years na brebe na hu so ni abrante ni tu anamo me hunu ho da because obi kopena o manipa na odi ne number na nipa na aba me wo na aba ofie nti oba no so onya abotre owia obi ba so obeje no hwe no Akoma so ka chense de na ti program bi wante na de esi ye no nti won de owia ekwan adawo ana oduru se obewie kura no be no ho ade a ekwan adawo ma mi sise no nyinsan yakobem enti no wo gi sika na de oba na ma wo mu ana so mba be ye no ho ade a na ho no menti ase papa so o penti no abefa
it won't you make am abonyina mama no wonwale no wonwale ne me ka say na o say loan na e we echi na nko otuatua me ye senka o nya hwe e ka am abonyina na on de on tua loan na me kwaji 2 weeks no a wo se wanyim ko won tua no it is wanya obi hwe akire na bushan fo hwe de mani ntua de a on fa me ba no so openti no anyim no na me suku ka am abonyina o fa mi sika mama producer Bacho mo fra kwesi maye den ti na ne maame na ebe kire no se alaji ne di asem no mutintima ne wofa no oh okay na wofa nanim mo na mo de tu nanim so ontua ka na na so obaaye no wofa na eka e na ono so gitu obaaye no Bacho kasagu mic ni obaaye no ana mbusa me wofa ne se meka no na na me kwaje ye no ana mo de tu nanim ana so mo ko bone papa amane okay etine papa na mo ko bone amane no Bacho kaza me papa na mo ko bone amane no Oma frase bia me papa ne sisi ana sisi na alaji ne se papa ne friend e ka kire me se e ka no mbeka ye no e yampa so ma beka to opebusia na odi abetua e ya akwasi papa papa okay enti akwasi papa no akwasi start se o tua sika no ti me ka se na wo pebusia da ben ade so ye week bia nti wana boy ne start se o tua week no me jibuku ni de ko ma wo e wa da ye tena sen okay ma menne owofa enkasa na se wakoma wosoro na won boye ntimu ni ye alaji chia me ka ma bonyina me fa mame timija me ba ne kwan e ma ne koy timiba ne free clinical sen bain na me woni itimi nam se franka ase wonufu ayekese o se ma me bechi ma na yemisa am su ntima hankasa obi oma ombi school na minister eti okobo madam fu bi amane na o se bibi di asa nti meso madoso nti memfa onko na oni bi no obaji bi omyo ti se na metua me school fees nsa mo achire me na no famenko happy birthday Akoma Thursday bonds for nyina I na ye Thursday and your birthday ma Thursday for me kan ho and na me birthday nti happy birthday Akoma me Abusia for mama kwaba eba Akoma 87.9 Akoma munsam and ebra swame de baba sumo ewo Akoma 87.9 so sanso so na Facebook no na YouTube so onua TV enso so ye demu live midi de nana ya owusuwa bempa Papa J Obaya memo akwaba majoso na what to say bibia fantastic so me ka so ye bema me bema na de na no dwane ye menwane unse ka say me wo bibi ho say me koye unse no me late kakra eno nkwan so na otimi ye late no say me ko to appointment ne so ade le see nja wo ka say me dwane so udwane menwane eno na obi hwawabo oh menwane no say because of other problem bi wo baby ntina me ni wan wie show no me sere kwa wo hia me ma me da yo o ma me ankasa da bi mi share da na no po frɛ me okay I say nana na ho ye na me say ane ka cha adwo say me feel ne pa oh okay otutuja okay ti me penase na me say mate ka cha nza me ba no no okay so owo ba bi wo fu me so ayi wo kwan no so tafo kwan no okay eho pankro no tafo ehwa kwan no so na say eho no baby na your friend e bi wo fie oh okay so na catch up Papa J say nka mpesa me ne ware hey I can say nka cha say o person no ware oh na me say na fire me enum be ko also fire oh okay o wie no say eno su na usu no oboa
enre su na wusu no mia minti na wusu chese mimi su ban ni bi na maame de beta o mebo a chese na obo makutia o ase na reho o se no ase na reho because me maame agi ama no ho se maame ne to wo kasa nyina me hwe maame ne ni asem se me maame abawa na e kasa yi ebi ofia me nso so na ma adwin ni ho enyo o tie ya wie yi me chia o abawa o boy no so wagi atum ba ware nti nyame nhira o etumuro etumbo dede wani osode etumuse etumbo sise mi twaba papa na promo to say 87.9 no shaking my God is what to do when he talks he does Reverend Sia Apart Life maba nedie amaba utrate kra ebabisi so ekwan ni mu ye the road is brutal it's clear no shaking no at all. shaking ebusiafo mama for guest prefect Peggy Sate won kran mama so feel oh enti abeje malt nko a na nka peden ono no de ni die huo de sofo ma na apai na kwenkwen de ka hono meka chewachi yo mati akoko ka chire 87.9 nyame adom ogusu hwe nkakaka na enra obra ye hwehwe obra bu no ye nya na ye de ba wo so na wo de hrababam na ba sha office wo enye ni sa na nka beti ye de friend se ni die ma die ni die se no enuntia nyesa de no ye ne de ye nyine ka se so de anka comedies but you know atiafas and how eno wo no de abedan te ni kwan se yesa bri ni krumba no kre na ne ye ka kire no nti ne ni kwan se so no so medasi bebre ewie ya tena se metena show isu dia maka show se me na me ye the commander in chief na ye wo feedback bi e wa hanom ye beteki ansana ye the next story no atwa so ma me mfa won kwa echire kakra na menkae o assemblyman honorable ani Peggy ni papa je ekuro yai omo ba she na nkasa na eye nya se ye ba she o se ye town da bi madika ka kire o se show you so edro enyono no kre ayese kuni na mia wa nipa menia eya na esa o yade ententem enti wo ba wo baby a wudi fo no ye de bema wo sanso so ena baby a wudi bem no ye de bema wo enye se wo de ba ye na yes wo na wo de wasem abenti no wudi bem enti ye di ama wo dabi ye twa echire eni animu ye se kan na twa echire ni animu na in fact eno na bo ba ye na wati ase se mami se asem na abenti no kra no bia no kra no wona ese woka honorable chese one me fine ya chese o se e ponkra okotomota mama anum na bibia atoto na akwamu yie kama honorable fine boy nti mu am honorable mpacho se wonware 87.9 waware na mpesa check o boa ha nti akire ho mehia o honorable ope papa memo akwaba yana pacho dini biem afem boachi Solomon jina wunua no mu nyina na mu na ba asam amode ba ha to fama me yo kakra meka na se area se debema Akoma FM fo okay si ade Akoma so de to mani ma mo so wanyi me pacho asem be na mode ba ye asem me e ba nyina ne se assemblyman e ma yadwuma bi okay e ma yekoye ma ni wie na si sika no nitua na kachi Akoma FM 87.9 na so se mon frɛ na musa na mai se di ntin sika na che ampa so mo de ose yoyo e frɛ no ma no so kyire mu kyire mo so hye bo se na de keneke obetu enra no se yebetene nka enra ya ntene nka na wona oka asa mo de ne ko human rights no mama mia mo de ne ko he and la se ye twem ana oyiri mu na udi wi anu akata so ene ye Thursday ntimi di wo mu a ye go weekend na obi store na me be wo me be ye emfa to huma obi story na nya de udi wi akata so human rights no Dr. Grow fine or say emu anipedi eyeye udi a utimi grow fine honorable madam honorable Paul Udru
memo akwaba me salutu na madawase se odi ani di amaye na waba honorable yese odi omoka omose wode omoka sika no watena so ehun chiremu yese yo madam wase mpacho ben mic na mame madam wase Akoma FM okay ayo no kre said you adamo frame ni me chirim okay na me do omoka me no mo ye adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi na me nso me kwaje sub contract na me no mo ye ye adwuma na ye no ba ko mienu miensa yetua ye kakama na we na ye wie no na ne sika sem no emma ti me pushi ya na nipa ne se bi ono je contract ni fra ban ho okay na ban no man sika okay na enunta na manache okay but ye omo de ba ha no ye ni di nkoma amanyame ayadom okay omo di odiscan mu bi aba ai na enunta ne wa honorable fayenko yechi sikan total ne yesen asa odema Akoma FM 87.9 Kumasi omo ye nipa 9 okay me kabo ma yese ma omo 22,500 okay and yese me de ma wo mo okay and so far no se kan nyina ma but nipa na hye bo se ending of this month or den kai na ba be so I just said I said throw mo okay mamenko minwa be ma Mami. sika figure na mo de ma na eburu 22,500 and say- trouble baby ana say mo amane ma bi ana di amayen Entro ne baby am say light for dem say ono wan fan kan de no ho. light for the Ah, ye light for no. okay eno no why na e dey sa contract na Mr. Adams. Mr. Ah, Adams Emmanuel Adams. Okay. Adeja Assemblyman. Adeja Assemblyman. Mm. Okay. Producer Pacho benya Adeja Assemblyman amame. Pacho obema mo say. No me 2000. Obema mo 2000. Moji ana moji amanaka. Yeji. Sa. Say no e bayere nanu e bayere kan ho nti. Okay. Nti ano Ti we ni baye no say nkan ho. Nkan ho. Okay. Okay. Producer benya Adeja Assemblyman number amame ana. Okay, friend mama. Producer friend mama. Na nya mba ma nkyere mu sa nkyere yo. Say me ka kan ho. Ama me de no kwe 55. After Total ne ye 23,500. Oh, okay. Enti honorable. Me pa cho sign na wo su betua mu bi. Ansa na ye pe Adeja Assemblyman no. Pa cho sign na wo de bae. well see am kra 10,000 Mpacho de 10,000 aba. 10,000 Ma misa ya papa. Ya papa de operator. Na keke vozu we. Keke vozu ka kire ho. Chese ne keke vozu atise skabia land oba yo mechia me kra. Hey keke. Papa mpacho wo fasi. Sa wo de oka sa wo fasi no. Wo fasi se eja mo di asem ne bae no ho apepre ne ho amerikato ye frɛ wo mo chese me ni producer anya asem ketwa wono nso etete ni mo remu ne ni nipa no mo nya 10,000 pacho mu som ana mu nsom oh madawro ma yesom mu be som ti di aka no mo ma ne bresen honorable ma memra wa wo so biem honorable edisen ya na ye inspect iska no well nipa no say ending of this month ending of this month that's right and mpacho ending of this month date you say fan is ending 31st ebesi da bay April class 30th yeah ebesi Friday 87.9 ebesi Tuesday oh okay nti ebesi Tuesday dia one farm Tuesday no kran konkosi Friday dia na wo de aba ye bompai enti no ye hwemanim se ne wadi hu ni won se obae wa ma me kra ma jojo de wa na enem me pa won se no me bai man kan ho asem sheda na me de wa hye ne pa se ne me mia honorable me do picture ne be to so na me mia but wadi hu ni pa me da se empanyimfo se ending mojitum enti eno nso so no mojine he ya nti scan menye mfa mama no mfa nhye mo amunsem menje mamu mo asem odi o Akoma FM 87.9 ya da si bebre we de mo hwa wa hyehyɛ na edwom sika ni bi pepepe sika na bre pa papa we de aba wa ze na hyehyɛ sika ni ahyehyɛ ni wo betwim kroba ya no nzo atwim nti baako mienu miensa enan enum ensia
enson wɔtwe enkono edu na say 10,000 but me fan hye hwansem ana me fan hye me bag ni manza me fan hye papa nsem me pa cho mate piao Akoma FM 87.9 Sani me ka kire wo no me say akoma mu nsem wo de wa asem ne ba wo hu enye gidigidi say ye ni gidigidi kura hu ne say ye wuye ye twaba okura na me bisa ye papa mu say papa na de na awayire wo ma na akoye adwuma obi nto wo nsem na wo fiti ya wo se makoye adwuma no e mo kire ye de wo side be ma obabi a wo tosini na next time wo tu anamo bi a wa anya biem akoma mu nsem ye ma resource no na aba no mo amuhu Victoria Muzude ono so ne resource by si say hu na wa ye kama dia kabia so ye die chire a feedback woman ya mo ye contribution na bibi sabi afi neto no ono so ye guso a chese yakwa ye bibi a appointment date ni next week ye kwaye ne surgery akoma mu nsem nko a mesrew wo how bi wo amanie bi wo wasem bi a person oni yesusu hu a frɛ 0530 507849 0530 507849 pacho manya assembly man manya honorable wunya no ne number na e busy and chese one block here there 87.9 Kumasi then I work on asida na pacho kasagu mic ni ne skaba kasa memem ede asida be fa nyame so de amamu amen se de mo de ayeye no ni bibia e ka se ni ame ne de dam ase amen yenso ye da ase pa electrician mami pacho me bo yibi wo me pop pacho ya be ye mami pacho mati tim pacho de na so work oh kakra me kan se odie na mo jama na me achopa ma assemblyman ye de ne agree so tue ya be pacho ye agree se ebs kana wagie 87.9 Kumasi so se nentisa tini pesi hunu no kure tinyama no so ba ya o me hu de sitie de sim se kana ni ho tie de be din ka de asida ai achopa ama no wodi ache se ai ne sa ne dia kan so de asida ama mo so wono a wa be clear no ho ono abo nkrofo di bone hye mu contract no eya na mo pese mpuntuo ba mo mantemu ne mo mpesu ya so nanso so no mo gi a eya nkrofo bi wo ho no mo wo soro ho no ebi wo mo nka no krenti a mo hwede ni sika se mo nyanza mo di nanim wate because we say wo fa o ma e de papa yi so ba she pasate ene na mnya hwe sawa abashi mi pa na we nanim no tu nya na me hwe nti abashi mi pa abashi wo hu enso we di hu ni we say no o mpesu ya so fo mesrew adwuma bi aba enye se no mu gu ani maase na emomu ni mafie papa yo se o anajo o kwa mpaso kra na ebu na nichi utimu se sisie no mu ha no o bra ba ko na wa hit no we mon friend ma no mon friend okọ oh okay on the skaba no we da no ko hu enti e beda wase ona boda na so wo ke chat 87.9 Kumasi FM ase ye den se da ase medam ase seja bianca ma hanke nsanka medam ase pa ni adwuma mobo na minslamo na madam nua no so ase se skana che ati munya botre able bia mo be hit bia no bitimi kulu mo down okay na echi na jinse mo na so na de ese ba no enti medam ase so munya botre na ye mompa ye mabusu we no enso na mgidi se me boss no o diska me ba me asetre mo me pacho yenso ye da se pa se wo baaye abusiafo akoma mu nsem ewo akoma 87.9 ai ye dem live on Facebook na obi nso so enya bi enhwe YouTube enso so ye da hono sa nso so na onua TV ye dem live ewo hono mo kwa ahye na obi nso so enya bi hwe papa je o so wo ba ahye no o se na wa hwe wato ne bo ase wo ba ya no ko hwe video enya bashin on say ya na yepe nokre what you say and send you tisi sika asem no ama
on penim guasie enti o say honorable no a oye no o ma honorable no ewie peye ene waba a kire say asem ye kan no teye otu one na mo solve problem ibe me ka say be man de o create problem na o sign solve so what you say if imposika no be di nsa na odi mpo a watie no wakope ede aba ama omo ode omo ka no omo koma ede ato omo yam nti finary ko no ono omo kasa bia ombenya gidie bi kakra ede ede ama no sabe pepe enye say ye ba hye say ye begu ani mu as ye ka asem no ama akwa kowie peye eno na ne results abai what you say sabe pepe na asem nti honorable Yakobon hya no wadi ne hu ni ne mpesua na owo so no omo koso anto aba ama no oyobi a oye listening assembly member assemblyman or listen assembly member okasa ote na osanso Yakobon hya no na de aka no so se ne waka no pepepe on try say do ha o de bebre o na afi no asundwe aba asundwe ne ya hwehwe na ne gidie nso so akosro papa o bibi kan I'm say kakra mpesa me kana say na no na Bible kasa no na no Bible chapter 5 verse 3 osi nhyira ene ne odwene omobroni ho na won no be hu omobo ko hunu se enkofo no omabaha na asem omodi aba na emobo enti no ewose kwan bie a wono nso ofaso as assemblyman na oye ne family said ye beya enimguase bia ense no na point ba no so no ye ma no suspect no also utimi se enimguase ni front no ye beda honorable so ase se asembia e free yanum e free Akoma mu nsem ene onua TV ene Akoma FM eba ye no wasom na waye no pepe pese de pende ye hwehwa no no ye da si bebre ajoa nana honorable abo ai honorable adwuma na no waye no enu ana na mepese mi FM 87.9 sebi so bi di na asemba hanom a ya na nye bia ye nim guase o ana e bia ye baba be kekan adwan ache nipa kro na emom ni yie mu ntia omo se 1 year eye up and down ya metumi akase senka ama ha enka stila nka omo da so ye den to so se papa no ba kono so ani afiwom ba esanse omo de ba ha ninti na Akoma mu nsem yesi a ye yonti no nti na American de aseda mawo eni ye chief producer eni status o ma yade pa adwuma o ma ye no ma yade efisenka ama ha nke bia nke ni bebi a nke bia kwakwa kodu assemblyman so mesre no enye abufo so we so omo sa ama na another 4 years nka ho mia na meka se ma ye nto aba ma no but within 2 days no odi o share ne bon waye den wadi so ntinana ye de aseda ma assemblyman na emu papa na wo soro no message se de aka na ama de eka na no na ye besa aka akire no na se assemblyman otokonadu oka oyo nti ontie no onka nche ne boss no se de aka no by the end of the month ansa amba hit na ba ko ne be less ahware ba ko ne be ko soro pa okay ye da si bebre Peggy Akoma FM 87.9 Kumasi Asna fan ebusiafo Akoma mu nsem aso na wutie me ne mabedwafo ya tena se enti no your second story no eba all the way from Accra yedruga ofan yeden Pacho. Ofan ojugba. Enye ojugba. Pacho ase chese. Pacho onhoye. Ofan ojugba. Oye ojugba. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Ya mama Messi amwa ena wiye. We free Accra ton watwa e mama. Onhoye. Nyame adome hoye. Pacho wiye. Pacho aya ben Mike ne kasa gum. Ewie de me wo hawo na me se me de e ba be dan mo e se me tai tie mu empen bebre nyame fa mo so ye neoma bebre me ne abrantie bi tenae na sebi ohun me na me han dan ametim na ono te obi nchen e na obeka me ho na me fa ne se me wo na oni a ye nyina ye dia nti na enha me Akoma FM 87.9 Kumasi ye wo e baba akọ na ne otoso mi na me tombro ni wa wu
nti mienu ne ba ahmrache sore ne se mentumi na misika kura sa adidie ne awo mu hospital ne ade nyina na ayese miana me kona meba enti no sika na send me say ne estisa de makofa break food ne matonton ne nkakra enti okopa epon maame ne ye de kete ebo so na me chase tonton ne nkakra nyame anim na break food amo kan say break fluid Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti na eko nyame adom eko. Okay. Enti me de to toy filters ni fan bet ni nyoma bebre ma me koto kiosk wo baby nipa tre na na e ka me na me true baby ti ye ya phone ye kura that truck back so ye kura four corners no ti nkrafo ni tietia obla bag bo bla ebe to me ba ne so me ntwo me ho omo tietia am si nyame nti bibi anya ye de nkakra akra de kosi baby e de si nti nyame adom na adwuma na ekoso na pa ne so na adwuma still na adwuma anye onyi chop money ubisa ne sika bia oni bi me ne tena so many years me say bi odi sika to ha ana aha e o mai bi oba na odi nam kakraba na eja afa ne sa ne edum ena mri bi am so ne ofanya problem na papa ne pam ne fi adwumam na me say anya hwe se sa na tie dia me bote na oto ne bebre meton ti ma koye container me koye osu koye container no osu ti me kofa ba na me kire no na me ma no ekokofa na pass ase na odisi su ma me ena me ko container no po no ye se keti sade anka me nche ne o mani mu mienu na me fafa nkora me so aha ne ye hu yen into antena osela bote na oto ne bi ho ntene ni o mo be bisa me tro na e be do so na hu se we no fa e be kontam ti bote na oto na me ton ya me de fill container ni mu nyina na nyame adom de egusu nkakra ntimi bi me store na bibia me sa me nkọ ho enti me koye no no te ho ena nipa mienu kan ho to obi kasa obi ba sa obeta ade a we koyi mana ne we agiska koto am si papa me ba shemachi o bote not me koto otima market ton me ba shemachi ni ma so ade abatema station aba be faka na omu ni adwuma ye na ye pon na na so wona woni adwuma ye no obi pe bibi ma nti on hwe yi na store no le ho no mi jimi mi ko hu na nka esa me to store nim na mantum enti adidima na store no okwa yi a se na waja ene meme na bi obekwa yi ni waja amam na edi begu ye nti brani nyina san beto de ada side na ho no nso no ye nto ade te se aha na ye hu ye no enso nkakra oni me konye wo fie yetim ni ye fie ra no so obetu yen aka so obetu yen pe na odwane jam ne nkwala 3 me baba penin be jare serious me de ne call private hospital omo ye ya anye ye ne refer ye to kwalebu enti me sister ni bi china ni ku 87.9 Kumasi ketwa na o hye ma chiniti call kwalebu ye bibia ye ma ni moja bibia ketwa ne so kra apena ono so be yare na at the same time so ma ko han dan a edan say me kan woni pa 6 ne ye de amon ti ye de call su family tribunal ti me nam kwalebu kakra na esa me nya eyi kakra esa me ko ton ade na at the same time as I say me call or the same court ho nso ko say bi or the ska bi aba beto a na first time so beba na nkwala ni school na omko na ne boy den ti me yesa me yi omako camp school at the same time some say yi san nkwala mi ni so ma me no 87.9 those days enya sam ketwa ni nyina no ti ba bi o ti me nya dan o ti se me nya dan ni bi no ne carpenter fo obetena carpenter fo bi nchen ena ne ya aswalu fo we kan we na message I men omo kasa bebre no ko boss of penny amane oye penny mi to me ntwe na no ngofom na me je ni tum ti kwase da me ne nkwale ya kwa so oban so me ma ni key se ni key ni nti onkura enti kwase da me ne me ma na kwa sore ye ba efi oni penyine twa hia hweyen na me kam tim se aden ti me du an ma me penny bi se messi gira ho aden na ya o ya ni o ma bi ati sam so sisi ma ya den ade na wonim so wo kwa sori na wo tu kunpun so Akoma FM 87.9 Kumasi ya kono so hu yen nti se bia okay ni kura ayira ade na sese wo ye so ka so bia miki ayira nti edan na nyeden ent wanka hwe ene ye so ye koye nti ni amokan de me mo na ma me se so hu enso wa hu nsam o keka wa ha we wa mbisa me go nipa na nim anka obi benya me emenasepo
mama nyo mama fa mu de doso na ne tenten ni tietia ebebe yale mu ne hoto no school nyame ado me nsa kan ye edan no so menya bi me sanje na no so ne obeye ye eno no na ni nyina container ni mu nioma eno so aye basa because hospital ka na school ansana ne wadi me sika nso se me pedan at the same time enti no ma me sika no ebeye basa na me bo modi nya school ni bi ma hoto no mokọ enti afede me nioma nyina onfa pin se nkwala ebedidi so mo beye dan me wo me ba otoso me ensa minya 2 weeks ne maame wo ho me maame wo ho na me ton nioma no so edu Christmas am ko fan kwala nioma ne ma beton tina me won kwala nioma afa me sika nyina asa ye bedi kura ye ni ti me sora no pe dwale pe sa me de kwala nioma ne kofam ekoton asa no metumi abe mama me fuyi aduane adi me ye we nyina so abrante no enya ne fesei Akoma FM 87.9 asa so amoko ukun sa wo ye me masem o mai ukwa we hye wachi ukura we nti eya o paaki o mugu he na eya o ye me masem no na am se ne ono ana o keke kan nsemi keke na me ko ye be masem se me de be me ko he be makura hu hia me na me kwa akopɛ be ma ensem de ne bebre nti ne tintini ne tietia me ko hu soft penin sa adie sei na ekoso nti abrante ne de nya de metumi ne natena bio nti papa npo ye so onye me ho ade anko be am se me pa ne chow me da na sepa so wadwen me ho na suban abrante no me nim se nipa enyin a osesa ebi ye na me de awotre me na 3 pa de so sa no te nti nya de amesesa wo a wo mpa adwuma wo so a unisika kasa ne na refree Ghana Cocoa Board pani na naduro na me papa kuma nti me share spare parts nas no sa tamote North Carnation na me ko won se da mpacho adwuma sei na ma sha ase ese me ye no nti me hia sika kakra nti ono po bisam se me hia sam se on de ni ode be ma mbia na o share me da sei ibra na me ko fie me so me ko me jimi am ka kacha nsa ma ko hu me na me papa kuma o se da sei me mra na o si yo ti am me kacha nsa ne en fe nkompai bom se na be nyame be yadom Akoma bi me o hwa da ne be so amako no be kacha nsa okọ me papa kuma ho o se ma me mada sei na me mra da se am se na papa kuma o de okoye den nti dan ono ne dan o kan ne so ye no me ko ne dan ne yenhwehwe dan na curtain to pf entrance ni no wo ho ha hu ti utum papa ne buafu mi abela ye bi da koso gira ho monam na mo hia be me bia na mo wale no okun ye be ma ye wale nam se o dan pacho aden na no petutu we bi office no oti office ye adwuna obibisa no unnecessary questions nam se da sam no kat oba wo obibisa ne say me free ne nche ba na me buafu na oye me den sika o dian yo me papa no kura we film ma me sisi eden na accident na wa ha ni ame wa ha ne say e ka mabo nyina me tua dan ka me tua school fees me yese obekasa na me so meyi ya no me sika maboka nyina se ni ametifi adui me soa brodo na me dia kwa achi ansa na menya aduane adi enam sika sem tinkran na me wo single room common single room na ebuo ni nti se me tu afi ho akopa bi ahye enti meje 4 billion 87.9 Kumasi 400,000 4 billion okay meje mami mbisa o mo worry di say be 14 years yetina di mo oye wo ho ade be bi wanyame ho ade na edenti na one be mate na onye ho ade na one na ho ade ye okwaka na ye so na meka se nipa enyi a okwa asori nso nye so onkwa asori okwa asori ono obekun sesi a na ode bible ahye ne motoam timitumi hwe ne din na we kuda ni hwe hen Paul si ye hwe ni nhia no se no hwe Kristo hia no na hwe subanya wo wie aso na de bible a won se san nya me da na hye omotoam na de kwa asori suban we de transform them na se yi ene be ma ntena na de nya ye bresu nko a na se tetini nyina o mutimi ne mema ne tena ne o mo wo saa o mame enti no ebre ben
ena egu ya went me antoa so biem mfa be 20 something years 20 something years enti mugu ye no na store na egu dada wanwale mi o wanware o wanya me ho de knocking no koye ye enti na me ame pene de ne sama me hwehwe na me hu no enti me ko gina ba bi okwa so na me kota kwan ne so okay na me hu so oba na me de ne nsasi wo se onfa wa man hwe ne nsem medisi wo so onfa enti ofa anya se munyaaye oh say ye knocking so de share won nsem wono kra wa ya fruit no wa ware foforo na mami misa ebreben ena store no egu ye mu jae ye no fa ne se mu ntem ti ye na chi na store ni egu ana se ebreben na store ni de egu ni ye nya me ba jo mo fa store no nto so na me hwe store ni egu ashase ni ba bi e ko duru ye store no mo am wo Facebook live no me pa cho wo mo am wo Facebook live no mo be hu store 87.9 Kumasi enti aha na wo bie ma no no kro we kra na nioma na sa na nioma na sa oyo filters ni ade nim nhye da nim na nioma na sa na ogina ho etwa ye na aha wo na ati we me na mete ene o maba wa brem na oboso ohun ofe wanyini kura ohun ofe ro kala o skin say tun enti wo ba panyin na gina ho na ketua wa free mu mpo ono onya 23 years of free mu nyame mfa ne kransi kafra enti ahanom no eye de na ma feeling Akoma FM we ye baby na wa feeling but etwa half entumi entwa ni nyina me pa cho hwe picture yi mame we na me say na me hyase na me say me de twa na minim se nyame be ma na ye kese ama mehu ba bia me fire ene ne nyame aye me pa cho be ma no hia no ye adwuma be oni ne wo fa no na tonton spare parts okay enti on na di wura sa business onye ono na odi mi wura mu mi ana wow sikamu amwa mi sikam ambo satan both no to ne de bra ne de nyame nhira no bra ne boa mi satan mi fini okay obi foforo anya wu na me koto debi na me koto osese ne amani e den no me de be 1 week ehunu mu no no kro e be ma na eche ansa na different bebre sizes no ti obeboa me won se miniske nti obeboa me ti no de free me na me ton ana makotua na ma gesa emu na me ye container no emu na me ye container no emu aso na me de fele me container no na be ma woni na atena wonye wo ho ade e den na hye wo nkran e ma otimi ko bie shop wankasa wanfa baabi a debi e be ye ho na ama no na mo main shop no na o de share nsem e den na hye wo nkran den na ma avem sa say I say yemienu ne ye bobra so no wa eye media sa na wo wa sa na me madwen ye me na oni na me so me wa me tato shirt man so be ka no kora bru nyanso no no ane man po aka say I supported but I ha me to bi ma me man ma to bi am no so aware mun nsem de eye bebre pacho nti muntam ti ye di be say be 20 something Akoma FM 87.9 Kumasi I ache na papa no wen sesi a o teshi nungwa teshi na aden na mame maybe say aden na watena ho da 20 something years and then na obabeji compensation on say na enkwala ni nti me am say enkwala nti ba say na ne o me kono metu miniska minihwe me be yale se me ba be obe yale oson daye na obe yale ye enu say prayer camp me be yiwe no maton na me nko o friend pra o fi Akoma FM 87.9 nti emu ya den no obe fa no koto reg 3 days na me ba ne wuyi kafra pacho na papa no ye adwuma ben sese sisi ade nyame ani meni madwuma a oye first no ne abrofu bi ye omo no ye epidem ne ade no cream no mo ye na sisi ade minimum ni madwuma oye na hwe ma 4 billion ye beje nyame nti ye beje ebe den ye hu no uhu na che mi hu na che na ma na che
ne ma ne de se be ma pani wanyi onu wate na ketwa so no utumi ye adwuma okay nti 4 billion ye beje ya nyame nti wo hwe adwuma a wo ya ana se baby wo sisi ya 4 billion ye beje me pa cho manya Mr. Yenchi e wo line so mon friend no mame montamuti and what try say ka wo gi sika na say wo gi compensation ebi kura mama dream da ebi mama dream da na Akoma FM 87.9 Kumasi aden na all these years afi de on fan chena sisi sisi na say baby amenyi adu mitumi nya adwuma kitikiti se first no na mpacho sisi adwuma be na wa we sisi ade menya adwuma bia on say baby ameton bread na meka se metu ho no abebe foforo sisi ade menya adwuma asemi de 20 something years echi okwo ware no kra ma oji tumu o ware eno kra de ha me mfa se be 10 years o wale onu ane ma no Akoma FM osmo onu anu so omeje nkwala ne ntade o me ho no fenja am se mini atade bia de ma no so atumi ato antade ne ntoma ma oba onu ane ma no nya atade enhom no nkowe nti wa de na se no me ma na nkobi brani yo bufo yo brofo papa ye je 4 billion e say die ye beji 4 billion ti Mr. Irenchi baby awo bia ma yente wonka producer di kan na wakasa no pa Akoma FM 87.9 Kumasi ofun no fa yenji maami ni waka na asem waka ne haw waka di ohia sise Mr. Irenchi ye twen ti ye frɛ fa ofun no ya frɛ wa wo mfa enti fa ofun no na ye ne wo fa ofun no na ye ne wo entwetwe enkomo na won so share side of the story maame na what he sisi me wo odisen Akoma FM 87.9 Kumasi okay na se no na oba Kumasi bedu at 2 o'clock anaju 2 producer still wakati no ese Mr. Irenchi de mami kan no kre ese de mami kan no kre papa je mama asem we de Queen Sabina mama betinasi na asemi Akoma FM 87.9 Kumasi Mr. Irenchi ye frɛ Mr. Irenchi we he tonenkra sa o de na ba ha eja ya ye hia why ye hia nti ye frɛ bo modern na fa phone na kasa eja ya Irenchi mama after 27 years of breakup yeah mama so je 4 billion ya samsebe ya samsebe mama semede ya samsebe Akoma FM 87.9 ebro mu nyina nya akoma romo do makoma ama akoma wo mu tie Akoma FM ye de obi biara se nyame nkoso nhyira obi biara asam na wo kan ne de eni eden paa eni eden ena se ye hye ne kan so a ese ye maami asam na yetie etie be ma no sem bia maamu ema ye bufu a e wo se ne ye sitie nyem ode adi ne no aye ne ya nanso so ba akwa hunu oba ya ye ka ne sen Akoma FM 87.9 Kumasi asma ye maami kan eye ba akwa hunu asem ye ni ho ne ye frɛ be ma so a ye nya no
na de mi bi sa mama nyese yenya no onfa na chese ebi a pempenso asem na kwa akoduro pempenso asem na kwa akoduro ne sede ye maame de aba no ebi ye be ma na bufu free say why wedding saying 10 years be ma no eni why wedding 10 years ni nyina ye maame anka ho hye so enti pempenso 20 something no esese mi hu ne se nka mpanyimfo di kan etena se wa asem we hu fi so abu ne kwase ache prekope aye ka ho asem sei no onso on fi yen chese wo sen jankwala miensa ede ma no emu oya ena me ka se ni nsiso pa ye se enka wo se busua mienu no etena se me pa cha otemase na omudi asem no ohu se waye maame ne bone nanka de wo se ye did ne to no ye de na ye de no ato 87.9 fi se pempen so wagya ya manaka ache dodo se onim se obeji bibi o papa ne ho a no kore eye ba akope e wo se oye wedding no na nanka wo se oyire no so e wo se wedding time na oye no ene sanka adwene ba ya koyire so onye ska ye oba foforo ho ade de ade na onye ska nhwe wo ma wadi kan wo me pa cho what ma say but all the found die na ma be ma no enti be ma no wa fa ne say wabu ne kwase akra wabu because wakeka nanu ma hwe si bia anya den entuem na so yesesan kofa yenchi enti ye kwa yati ni akwa akofa yense nyame se be ma no ebetimi afafon no se wa amade a ye de mrabedi no oh yes wontimi ngoba na wunyi wani na ankoware me ka se kroba foforo so ne na wo mami one na wo on de nya de a wanyi ane se be ma no nya be ma ohwema fi se so aware kra na ankowode hu afiriw na wo made a minim se ohene ba ne de ne maame te aware ase nene nka maami mei ene ye aware na semma woni bi wo ba bia na afa ya de ne se o ka se oyo obufo no oyo obufo ampa na ba bia me ne ye maami so anya adwene meka ma wiase nyina emfanya afutuo ye ka sa asem ne se wo hia wo bi a enka so obesisan efrifie wo frimu na efrifie ono so efrimu wo maami no papa o motete wo no nya wo mo na tete no ti wo ye fantu ye hofo e ma ye da bia meka se ye nhye wo hia ba ma no oyi bibi kakra bi kire wa hunu su ene ban ye kura no ne dwa ne ntentem wo ma na che wo wutime sesa no nya nyame sade wote no saa no wote e ma ye hunu saa de no eye ni suman on se wa ye ne kese da bia wo ye ne kese oba tumi asechire abie sto amaw e ma dodo sen ene benya sikase ma bie sto na tena no anya ne fe ni nyina wo se sofo ya ye nsusu mfi a ware ye nya asofo wo mo nim de o mtete ho wo mo yire mo kura bro wo mo da bia aya no kura na make a kire mama wa hu bi da bebre nyami djumo mo yenti no ma na ebro wo mkwa na o maka wo mo anu atum so ho because o nyami nipa oto ne nsa ye beka but okwa abonte na okodu obi aware sem so no ahye da me ebro no say Sofia ye enye hye kodi nachi no shatore ntem a wo ma ne toto wo wodo amusu no ada wo ne fie enti at times ya nwere ye ho ye ma ye instant anya adwuma wo na ye kan ebe ne sen ono na tini ja ho no onim se de eden ehye ne fa de ogira bonten de obeka akere wa ne se enye hye jama nenka bia na wu te wo se ye hwe saa ne ma ne ye ne yesua aba ye nya aba bi ewom de boye bra o sha se asofo si jama nenka no on se wasaba waye mienu waye miensa ama bakura be film wo bewu aha no wasakofo ba fresh so no ma mi to kwase ebuo na enye dokan wo ma maame no na ye mo maame ne boa no
na na mo odidi me gidi say producers papa no de oye na bia na network na enye ye ntimi njeje say fa na one person wo be fa na me de me gidi say anopa nkomo ni edi ye nti no me gidi say ne network ne network ye pa o say na yire so ye bofo ne network ma me o de sise ni ye ntimi nka ne network na enye nti producer monko so an try na me copy work natural health center honom embra cover by 3p garlic mixture ai na ene my sister Penyina eja what one wa ha eja na what to say ya me adom na so o hwa ye fe o so hwa fe pa wenya ho fe dro bi no pass mi bi wate ewie da na wo ma ye me da say yabatiefo nyina aha emobibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie so ena kwaye wodai die na chese wo se ba na esimedupe ye no obedi apomden ho enkomo 3p garlic mixture eduro ba ko akurom ha agidin na enipa nyina atu oguso na ye tobi na ye nom ne ehu se eduro ba ko a agidin pa no eye 3p garlic mixture enti se wo ko tobi na wannom a na wo hwese sedi esitie na wohwe no TV so no a eyesa pepepepepe na etie okoto 3p garlic mixture na se entisa misrew enkoto esanse mo obi emfa asokwa na na wachenchena 3p garlic mixture na se netie se na wohwe no TV no so no se wokoto a ehye container yellow and green mu ene adro garlic kokko ede ato ho obi so a eduro ne wotoam ehwe ho a ebo intimisira woto a na wasom yi na obi dia woto ye wo se na adre me say eje me nsema me say ye roba gengran ahwe na abo intimisira wotoam ehwe ebo nti woto a na wasom yi ene nkomo ye nu edi afri piwak natural I did 3p garlic mixture abadwa so no ene ye hwe men's prostate na unsa etoda ye base na ye fire ba ko ne ye ka ho asem a na ebi adwen omo se enu nko na 3p garlic mixture etumisa bepacho entisa na de etie nie ye fanyare wane maako ni udi ho nkomo se ne ye be ya obehu se ya de ewei 3p garlic mixture etumisa etumitu ase na emom ma moya reso no nche se 3p ntumi moa enyare wo bebre na dret misa je number no na frɛ doctor ebia diabetes ebia eye pressure obabu nsa emeye obi nya asthma ewan wagba je say asie ntua da je number ne frɛ no obedi nkomo sisia ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa edro no eye 3p garlic mixture na obi wo hono a ne nase atatai wodere nsami ya na atom na abubu sase edi na kofa saade ne mpo edeba medofo enye se fiti ya na wona asne taataye ene wumi ana atom se wanya pressure ene eye wosa eye diabetes ene eye wosa etide bia ba ye ka che wosa piwak natural de enye aduro ne ton ne hia ye na emom ye ba ye tu mra ne ya kiresi because obi hono a onim se eye yade we na ayemie ama makwa akonya me na ase atata ya me nsemi ya na atom enti pressure say se wunya etimi ma wona ase tata wodo nsemi ya na atom ena se wunya diabetes nso a eno so timi ye wosa enti are mienu no enanti bom ena 3p garlic mixture so no eye entini eni moja mu adwuma enti se wono mu a etwifa wuntini mu na eyi mu na emu eda ho na emoje di afrusa ne yie no na wo so wahwe wadidie yie because na ya ye kan wo hono mu a anadwotum ni wodi banku anadwotum ni wodi fufuo enama wo bahwie no wabo chilled water ewurade was me pension a chere no wasa ka se no basa no wabagu so nyame sa akora aboa na owie na akotena air conditioner kam na okofie woduru fie odware ya na wada ubenya diabetes because so diabetes no enye sugar na kofa bawo eye waduane na wudie no koni paduane mu a ye wo aduane bia obedi bia sugar ewom ekoni paduane mu a eye glucose okay enti ekomoja ni mu direct
was so pancreas no epunsuo be friend say insulin na ebe twe sa glucose no chema ni pedua ni nyina enti wa hwe time a wodididi na se nipa kora wo ye adwuma wo bre enti sa pancreas na bi wo ye adwuma da mu ni nyina wo no so wa bre nti anadwo na wodidie no wonya saa da agye me pu saa insulin sio ni me sa adwuma ne ma wo enti muja no sugar ne betem enti we ko hospital no da bia saa so na wo ye da krope yes wonya diabetes wo ho na wo na ase tatai ade atwa wa enwu ada be ma o mema yo sem betimi akofom oba wo so saa pe 3p garlic mixture no na hwe waduane die yi pressure so saa wonya pressure tima wo na ase tatai odun se mia na atom num 3p na enyi wuntiri ni mu na mu na ho emojina bobo to hyehye wuntiri mu no enyi mfiri ho nom na emwa ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na meka emema prostate ade ba ko a edi akotene pa wo mema ho ba ye kan se obi adwuma ne se o na prostate kura de adwuma be ya na ye de amame medofo be ma se wo be wo se onwo o prostate ka ho because reproductive system no o prostate na edi mu akotene pa ma me nche odi ntia mema prostate no ye friend se prostate gland wonsuo bi a produce wo mema ho a ye friend se seminal fluid sebema wonu wo ba ehia mu wo mpamu a spermatozoa nkonkonti ma no anyinse wo ba no omo ye mmoa edisa wonu wo ba ehia saa boa na ntumi mefa wo ba mamu emma menyinse wo ba no Jesus saa seminal fluid no ekofa saa mmoa no ne saa nsuo man no a na yawo ne wo ba mahia ye hunu no yemfa ye ni hu nkonkonti ma na ewu mu no yes but ye hu seminal fluid no so ate ase ye nchem ne mema ni hunu ni ye so ate ase enti me dofo se ensuo ne bag oba ne ho saa no a na etimi am na nyinsen enti we kom na o prostate no problem ba ho afenti mi produce sensuo no enti be ma na oba be hia mu a awo entumi emba pe 3p garlic mixture no enye prostate no ho adwuma de bia be ye kama ena be ma so di free 40 years ekwa na prostate eye kese sana nyankopon ye no scientifically nim de ntia eye sa enti na ye ma wodo papa bi se 3p na wanom na abrebi esiesie prostate no unya infection umenya prostate cancer emeye sa kese twintwan no efiri 40 years ekwa ebeye no na nko ha wodachi be ma woni gye nyina ene sa de no ye number ne 0248 92 88 24 Francis see no doctor ene eni nkomo wo ye be ma de ba ko betumi aboa wo e wasetena mu ene se eya ene ma ne nkasa na omoma ye frequent sex ende ehia pa na mo ye prostate ne ho ban ye ma ye frequent sex na emo prostate ne ho ban yes ma no ye nye ne sama mema no si ye dom nko ade a ye ma mo frequent sex ebe boa se me kan be me bia ni age wati na dwuma mu a enti ebe boa e wo kwan bebre so afi be ma ye ni ntos unse ma no ncheche wane doso yentanye no putonsu no twime ko je ne he na de ntos na twim osemi wura fedi bayira mpesie fedi bode eboa ne man prostate ne bo ho ban afi watermelon nti mema na omo ye dwe no a wo ye potohwe eguza mini no wo ha ne ho wo pede ya chichie wo ha ne ho emoa no sa afi sa bitakola no motonton no eye kama pa yes ninchi goro eboa mema ne pa e na fe carrots nka woto kem na ka obuwe ebeboa pa na yemfanye salad ofie ma ebeboa enti medofo piwak natural ye ba ye be chiro de obeya ka aduro ne ho a ebeboa enti frɛ na ye ne uni nkomo ye number ne 0248 92 88 24 kuma seboru akole na keba dani heba kriske heba
wonya 3p garlic mixture hofo enko abet sam takrade aa mensa koforidua Gabson pharmacy mumuni away enterprise ewo waye ne cathedral ne dinhwani mu wo fa kwadwo heba ewo temale ye ben electromat hwa akra okanshi kingswalk kofsam ena angel heba ashaman equus pharmacy wo ho ena okotema community 5 on so little george madina health alert clinic wo kwa wo say wo pe 3p garlic mixture ma moya reso no nchese 3p muwa freyen na doctor enu ni nkomo ye de nkomo twetwe no asi number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai say duro no 3p garlic mixture nyankopo ya adumada sene ye no message medase pa ya sister Konedu yanya ya papa ya irenchi ewo line so se me ka se ne network na enye ai papa ma wakwaba eba akoma mu nsam akoma FM ene onua TV so na mepacho ewie die mi bisao woni Mrs Mercy Amwa ana Miss Mercy Amwa. Hello. Hi. Pacho woni Madam Mercy Amwa. Pacho kwan ben so. Okay. Pacho ni mu no kwan ben so. me Na ya wo yere a. Yeah. Me pacho na de na si ye. E ma ware na gu. Yo. Em say. Nothing say. Me no ba ma. Ntendo bi no. O ma na ono ni ahojase inu ni ahantan bi ewo no so. No ma na wofu. No ya ate. Enti me no there was a time. Me no no ka tell himself. Eno ko ni na me ni. E me me ni ni. No me actually feel that me aha ni ban hot ni. Ndi me ko tell me anti e bi say ye be yare ye ba ye man. Ala me so me ko han me dan e fe che no to oni me no te. Ndi me no te ya na ana yankopon wo abun satan na me uncle me eton sweatpants oh tibi ndi me ko ba ni se na me no ni se awon mi am ram am ko ni so no ndi me ni ebi ekodi nkomon se anka ni pa kono onta muntu kono ni pa kono etia me ni bi san se na me wa yere na am se han no no ma I'm saying that's okay. And the best in which my brother and say no more than I mean kios or yeduma or exam to a man so yeduma no more than I mean kios to be no more money now on time because about say with a bin a two coin no me ko any down no down yeduma that you conscious so you have to do my yes na ma afika na e bata na tu wetin so na the bit na na dem onu so fa nti o advice me say hello facha me say mi twa wa no me pa cho say nipa na advice o say your kios ma na o share ma me no ye adwuma ben that time no adwuma tifie na onye adwuma that I think that no adwuma no you seem stress yeah but no onye adwuma yeah me pa cho to aso thank you madam for me e kan sa say mu enye ni e be so an ni na nka say kita ko bi e ben won kita ke ti ni e pa o me pa cho bi ti o pa e ben won enti no me be say me ko inquiry say ni na be bi wakra e da man na ma start auto break food na wa start auto kita for me
nti yes I insurance na me nya chance nti me say ebi and I do table and I do to me because she's na me pound dollar ba ko she's na no nti me ko ba ani e bi say to say also say abia beginning atona last start your motor e me can to me and I me some man pen any paper and I'm say oh why sit up on me and there obe nya pass eti break for the anya dan we bisa enti me ko ba so o me bisa we and I'm say and na ti sadia and na say we be na bi ni kios na se me bera akwara no otu ni so eba ọmọ ni ọmọ akwara ni na enti e sase na me ko madam to company bi kios na yo no Satan no 25 cedis. That time we can 250,000. 250 cedis no. Oni tiaf. There be ene nke ya nke be kan 2,500. Me ba cho me ba 250 no. Ken ene ya nke 2,500. 2,050,000 since ene ya 2,500. And then I 25 cedis. 87.9 Kumasi. And then we have 25 cedis. And then I make us the Satan 250,000. And now my fans will be about to 25 cedis. 20. Any kind table na ye no tita from nko na mo di container no ebi si no na sata na me ko adwuma only be see madam will be enchen ewo close no enti enya se si e peja ye de ko da bi tita from no enti me ko adwuma me ko ba no na wa no oni ni boys apega akusi nti me sate say me ton spare parts no e dia begun no ade ba ko pe e na me me manu say onu nfa nye me dia e ye both and not no to spare parts no me na me fit any responsibility with your school fees with your light bill with your water bill and sana chop money e nti onu no enfa both and not no but it's your power. If I told me it's your power down. Actually, we man say, as much as say, as man I can say, into any episode there. Yes, fund as many. We contain about and so many. Now, about contain so that done. No about contain that now for me. Into one, this understand it by say 87.9. Oh, echo. Sa container no container na me you that I reported cedis. And I'm me pay. Baby I do container this. Na me high baby container no this. And I'm sign high. Fiat truck. And I'm go container no this. And I'm this here. Into every container this one. Now ata winfi I will do so. Now anytime is understand na e ba ni awunti. We Satan na be susu. E na Satan won so kwa no. Anga say me we e ma ho kwan na. Anga ba de sam ni wa jan na so. Satan na be free na bi e wo madam bi nkan e wo tubi. Na me free madam for ni na o ni susu. E na me susu. Enti ya winfi me ye say oko kwata container badam ayefofo ni ana so kan ye na me sika na me famo me to winfi emo so ansa na ko o si da bi enti no e say me asem ani me so pa nyama ton sana me ton wo yere so obisa wasem me bisa wasem la me ka ti o se cheneye se na be ya awia enhia akwa nti ko torch na ye de kata so
ye twa we ni ehun say ye chene ya na ye kete na o de say kiosk ne so no ehun fa na me koto free me to ni 15 cedis na me to ehun na me kofa free enu so yi ma no ba bia hu say kiosk ni si a okotu ya ka me kofa ban ba ma no ba bia na kiosk ni si Mr. Irenchuti Messi wo ka se epon no na chine yesi so sa na be ya awia nhia akwala no epon no di picture yi omo ka sa chine ye na si so epon na wo ka se be start epon no wo se na chine yesi so na wo koto break food do se wan no obua break food one box na kwa ya na two box na me na the sign the sign kiosk so turn 15 cedis 15 cedis no bibi sa kiosk no e fa na ko hu se si ni po mi ensa ka me ho we pia de be see forward e fa na kiosk no si e na container no so mi ya container no su no ya mi wi na me ko kira ho na ko fa ba container no o container no na mo kwa no Mr. Irenchi Madam, if I told me now, if I found me pacho na me bisa se adwuma na ede na egu ye I think I'll say I'm so make adwuma na se me tell us adwuma na egu me shop na me shop Nisha shop no emu enu eche yete ni enu e dey fa ekogu onu ni container ni ena fa me so ni container ena sa ni na na me chere ni sika aka mi be kwa ko tia madam fo na me so o ma no enu ma no eta no ta no 50 series 5,000 net and 500,000 ono so ena me fa sa what a metal woman 50 series ni kan na ko to yi sinu na oji ni susu na o de be man eni le ma ni nyama me djuma di bi e na mo so na me fere madam for me fere se be ko bi chen no ka chen se ni yes kana me chen ti e mo ni na ko fo e na me ni bi e na nyama ni e bi all day na le luka na be betu wo ma obi tadi na obo yi ma no we ya diska koto na o mo responsibility o mo bi bia me na mo hwe bia enti e ma ka bi wo shop ni se me dawa ma junior se me be am fa bi ni di won da go school ma junior ti e ko ba ko na me de be ti na me de be nkora ni mo mo bi da ko mi to wa se bi na ti de junior na den e to ni na sa Mr. Irenchi Pacho, what was say? Me Pacho offer quine ben so and one mami munte like ujana mu unini temote ujana quine sumuno mameno yamu jaye ya play musia ne mame ko abemu e mame be dia dance ese de danu so on wari bi ne me pe ko pentecost enti me pentecost so ten toni adenya amo e be say e be dia dance ne mame be dia dance ten me dance on wari bi enti e kwai da o ansa ne mam fine e na me ko jare me ba cho ja na kwai sen u ja na kwai sen Anya bia me ho ade ana knocking. O ya me ho ade ana knocking. Knocking. Na o ya knocking wa me ho ade. Tie. E dey gina o. Mami na me ni kwa sorry. Enti later no okonya wa man church bi. Na me ja. Ni na ni say
na ni se na no ati se nyama akwakota odon kwasi bi enti owoka enti oka na onu meyere no na eko enti na meyere na di nyina ni se sa papa no ebe ware no enti na di nyina enti na odini eka me da o ono ka chen se me se nyama odini ko ma so ko ni se me nya ni wa de o ti ase meduma say na wo suspect say me ka chen se me meduma say nja te le me meduma nti o ma gbe se ko bi a wo fa o ba o wa fa kro no na opam wo kanokre o via no ironti o ya kronfo o via o wa fa na opam wo o ba ha bi sa me se me ni mo ho hwe kronfo o via no kanokre jaw kanokre via na ni wo ta no wo se si a wo ta o se si a me no go Mr. Yenchi was a 4 billion shop no na yama woguno and I only in terms to one sham of frano or no an ashan kwalana besine. The you know to no 4 billion. Maybe do me do nyame mofo o ti pentecost ason de ya odi ne bible asan mo to odi money wie kura na esan mo to am merense sami nyame de nyame hu mobo mi ne u time no de me kwadro so obi ka kire me ka kire dikness say the way am plan na ya into odi me kwala tabuchum kasia so senko o so akọ na bia so nya du time am ka ya say ade no waye me nyame ni mitrim oni ma na lady ni ka kire me say o mu kwa so na nwe o fi ade o se ko ma na asol mpen so twa no sia e ba mpa ya ama na uto yi me se o ko ko na se die wa ni me se anya say ya say o tu Mr. Yenchi Mr. Yenchi ma me na say o yere say o je 4 billion na ko mi ya ni wa ni what na say do say Mami nya botre Mami mi nya na kansa na be say ba be say mechi we say short as no container na me yema ne number na katia na FM 87.9 Kumasi. Oh, monsanso enya no mami hwe o de yentena na mami ja ho ne ma no o to ho to ayampe mami na mi bisa on cheche na se na mi bisa o se 4 billion no hwa papa yi obenya anu mo de mi hu na che ti mi nim na ene ka de obenya yi na oni ne ti dada ni nyina 4 billion na hwa obenya Akoma FM. Ana what is abomu ama no wadi blog. Oh, mentere. Waje blog o. Mentere kwase abuo ne doso mabro. Me ba hye mechi na buthe not emu. Ma me se wonso watena ho ache. Se eno ne me hawo no. Watena ho ache eno ne me hawo obi otu kwanbo bia okuta sede moto ne nyoma no owie so a anwumre na obekwa asore. Eno no ye den no sede no so moto ade black bi ene sidie no mo ne ade I don't know me nim ne ade ye me bi me hu bi woni nyoma watu kwa me sisa kwato good toilet me nim de ade ye on pebro ni owale ni so no asi ni fie na ya Salome ode ne ho akotare on pebre ba ku sei ana no chan eno no ye friend say ya Salome ukunu ya Salome enti odime ko wajo ena ko sise ati mi first time ya enti ye ko ni ena first time e pa so sika ben ya oti mi school fees okay enti oti sa document school fees receipt ni na de ko wajo ho ena de me am say mi enti mi tia mi onye no kwa say
on PS we are na me PS na di na but when you be na me say and ma so me because I just am aduma be say aduma say sha amukan ho na be say but then amukan so edum so enti be catch here na you chop money ahe kan obi ante na me say enkola no mi say enkola no wo mi say no me mano e wo mi say no na me say ma ni ma ya den no na sachi wo me ho na abe fa sachi kokon mo ho enti aro de mbisa za enkola no come have bag na me de asi o mi tu kwan kra me mani kura ki omo ba ba nua aduane bi o ma sabi na omo de akọ omo nua ani wadibi da bia no aduane o enkola de me no chance na na 87.9 Mami obisa o se madam no tra 13 years na ntuma fita baako ina abcd ntuma bia no pa na ade mame shirt dodo asan na metoma aho mi oto pink aho bibianka wa ma pink bibianka kwala mi ensa na mewe no ntuma mienu 4 billion yeji o ujira ho to try ampia ka o de nkasa yie papa yeji 4 billion me na me wa me ibi kwa ayi anything for me need to account na ta go see abi say na only be that account mu me na 4 billion ko fa ren me ko fa 4 billion me ko ye ejuma be yin me ati na me se me ton enu ka ta me de ko iga say spare part na we iga say how many years me spare part we na microphone enu betna oyo to papa uya wa say o chiro unya obi bo a obe papa me say ebre o bo na obre bra face to face ni ahwe ya ni e bi ni obre o mi chan obe ono obe kasa ono obe kasa ni etie na me na me se suba yi etie na suba na me ni obi atẹ mo la so oto e da la so me di na Akoma ma ye ni wunwie wada o ma sika no sai na obi sika de mi sika na mi sika mi sai no obi so te na mi jan eni obe ya no mi so me ya mi ho ya besa afre o sia Mr. Yao ya besa afre o Mama wo se bema ote oba fie no ye friend Salome ya Salome I saw the yaw to the yaw ne yere nso de Salome mpo ti yaw Salome eni e say o de oba ni din na so no 87.9 Kumasi ya Salome ebusiafo o se obi to ade sika na no oboaboa no na chese wode abraya mami 4 billion na me papa bi ai papa won kai me na abrepo de ya she adwuma ya se de papa eso ma miskedi o go ya she ase me prapra ho bi pa na so won kai me ko bosom so se obekumi wo mra me nya o de twen no mra na me papa wasua de pa wasua de yanko Grace Phyto Clinic na ye ne doctor encheche enkomo papa ma feel oniaba ma feel pa me wu bia na say social media tell you sister na de me share pacho na ho te say na me adum na so boko ewie den na wo ma ye ewie de media pumdin cheche kakra bram with a few minutes and then my topic for the day is listening to your body systems ti de oni pediana kwa na kacho dodo na mfem Dr. PK usu Dr. Mesua de Dr. Phobia Sua de na media no me oni aba me speciality ni na normal me no me medical imaging scientist and also a herbal practitioner Dr. Fana pumdu adwuma ye form din fide show ni pedua mu no na ya sa ya no masama ye herbal medicine so akam enti da bia me ka se scientist na ye frame Dr. Mesua de no enti ene topic for the day listening to your body system obi benya wa ne free area mama kama asem so ne so area so timika ho but your salty one da bia hu se utini utifan ya oya na woni so bra it tells us that there is a problem da bia meka se painkillers are for pain blockers wono painkiller na e block ya na e ba wa wodin mana se utina na se unipadua no enti but your painkillers na wonu ba ko
The next day now tifa sa yoya no asa no biem the third day na tifa yoya it could be say bia na hypertension e bia na pressure na ekosoro e na e ma ne basa anaso bi okra na obi okra na onta num so bebre se onta num so bebre na o nipadua na da bia hia insu e no so etimi ma o tifa e yoya pa enti tamonta na o tifa yoya bo ni be kata intermittent headache na ka fagia it tells you that there is a problem and kasantina Dr. PK who say Grace Phyto Clinic na yen hwemwa ye wo Brepo highway said in an aka no udu highway market I know so busa Dr. PK will use wire sabia highway market Kumasi Brepo highway market will be a better mamutie from a crown so Minisa Kuma FM Munia TV so mu ina ma peke no home sana mo tie so kra kwabenya domi kwabenya udu kwabenya tasi rank na busa Dr. PK use wire sabia tasi for no kwabenya tasi rank na obi a better na any kasemi said Dr. PK use me free medical screening for abdominal pelvis scan ye kasa abdominal pelvis scanner say odi ultrasound ye din fidie hwehwe oni paduam no ya hesa ebia o fibroid na ni bia fibroid no betimi dia wo ana wontimi mfan wo obi o ha obi nse wonya bia fe said nephritis pyelonephritis obi nse na ne mfin ye ne ya eden ti ne ma ne basa no sa no ma we nyina me free screening for that me ba scan lab scan ko lab nka ho because na e kasa o doctor dey no amfa lab nka ho lab is broad though because ye kasa ko check your lipids ko check your cholesterol ko check your liver kidney function test and akubia akra wanchi akra 200 to 150 cedis intime so me I hardly lie obi onim bia from tete Confirmed about 2 years ago, na me clinical radiology department or imaging. Mako County Hospital, Kroma Meshia Hospital, Abwadua Heba Clinic. There's a hospital Washington region had here. Dr. PK was my age, my sana ba heba so swa. Me send me abo woman some onim so yepa, but chirena ya kan ho asem. Enti Dr. PK was a bad isuama, e ba heba abrofu mu dia se wodi nim die na wonya na abrofu mu support heba na Dr. PK was makoda. Enti no so bi wo beba Nesse or be a uterine fibroid. So fibroid with this for your oppression. Fibroid with a more drabit media anima manayi. And you be an all fibroid that intimacy is in our dear one. Or be all fibroid and so bit him that one a man in Pacho. What's our conditions are of fibroid? Udunsona a dripping flow. Udunsobus and Maya what chimpanzee ba. To initiate Grace Phyto Clinic or Kumasa Brepo Highway and a crack wabenya. Sat ultrasound examination in there. But Nibeka friends abdominal pelvis scan. We are more free. Name on Pachoba because Obetra consulting room. Dr. Piki will consult 5 minutes, 10 minutes. But one day you take a card in the Obejim Pacho lab den kahun. Name on say dear Fidi show yem no money in our wood so I would say that test need a free and is about 150 to 300 Ghana cedis for the test, but it's free. And Pacho sorting me come to be a signal said Dr. number no. My number is 0T 0244 87 84 31 0244 87 84 31 in the said they make an abdominal pelvis scan. Ye dear fidie show ni pedremu a shusha say day or prostate ye kese o kidneys no problem or liver no problem or wa odi no etisai ukosu ato no oto ana wontimi into a dear fidie show ultrasound. The patron day free. Me say oba you pay just you take a card. I don't take consulting fee because we were better many 5 minutes 10 minutes. If you create me the 20 minutes. And until that is why I say we'll take a card. Then you explain to me, doctor, oh yeah na me fee me ya. And I say me Johnson me chimpa. Oh make catch was a bit me about so with many infections of the kidneys. And the koye ultrasound check kidneys ni na me. That's what I do. But men do now so plant medicine based on herbal medicine my scientific way and yet the mebugu no mem keke ankasa but salty and can that the beauty fine na ya pressure cost to debia make say I don't condemn orthodox, I don't condemn herbal medicine obia any day name mum so bi have say doctor for bit me so herbal medicine is not good. Who told you it's not good? Papa Dr. Piki was an akobe papa what's you and what na wako home school because oba mikrom dumana for 1.8 dumana for see krom ho na busa say baby omo pa na e mikrom ankasa my sister was septlate enter for makoma son enti wo hwa me Dr. Piki was more on class 6 oba bema yes oba ye ho a wo ho de wo conditions are oba ho nyame because all their chai and na mako school and na unu aba mesua de and am de ye adwuma wo ho ankasa enti na oba me ka che we de menopause uterus enye de obetimi awo
mpacho koye IVF ana koye sia. That's what I do. Into mpacho salty and can say debi ana make say I don't condemn orthodox because obi be na pressure nam 200 or 150 me ko use herbal medicine because I have me go here me kun. Into what I do is I was them stabilize na we na the herbal medicine better so na dey ato so. Obi also have been say na lipoma bi wa obi timi be fua obo ano. Onsa hon okon na bibia be hye ho lipoma surgical intervention also your operation I will tell you so go and do operation ebia wo mucosa fibroid unya menses how e bat tun it tells you that there is a problem I will advise you to go for surgery until and na different from other hospitals I hear juma but for Dr. Piki was me number ni bim me number is 0244 87 84 31 0244 87 84 31 enchena me de mano de sem ebe wi no pacho so wo ho na boni be kasa insomnia untimi na edenti na untimi na it affects your kidneys it affects your liver ebe kakra be unse na onfin ye we na uti ye we anadwa wontimi na no na uti ye ya pa ekoso yesa utimi na be friends acute hypertension or pressure timi kosoro eba sa obenya chronic na be there dro so sa diabetes pressure emergency tentem de be kasa odro so na chimpa nkasa Tunisha Grace Fighter Clinic so me masema bafuma menka se doctor me be ma na yekitwa doctor mamedro mi pacho brana me nyenhwehwe mu ma na me hu di ntia be masema bafum enye mentor dro keke because we about we better do na the pressure na 150 200 200 over 150 no akoto aphrodisiac drugs you are killing yourself anything na bebre ho abunze oda so anabutu sisa na offer nkasa inti condition bia how bia ho sa no na sha say titita it could be a sign of stroke or lepis costrating manbasa sa na sugar level so costrate no so timman basa Dr. Piki was a condition bia how bia me say free medical screening for abdominal pelvic ye dey fide show yam dia cra for ma mutim bia no e ba to momra na ye just screening em mamu eye kwabenya udu kwabenya taxi station na screening na starting nyam ya adum ochina Wednesday and na say na ye Wednesday and na ye Thursday oh so e be end this Saturday into cra for kuma say for there omunya minya platform wa that sister station to make kind from Tuesday now to Saturday onia ane Akoma FM there and then they starting to be this Saturday until but you take this opportunity and come for that screen abdomen pelvis scan you take a card and then examination na idea for the show the main free name me here so be laba because obi wa no na hyperprolactinemia o me no funny so free but it tells is untime nyem manenye this is topic into baby I will tell me just on a laboratory I have to do and obi wa obi nya very amenorrhea so menses e makra no nya ba untime nyem manenye ti wo ho na unya menses e mba ana unya painful menses condition be how be unya ba me catch what if no actually for say Tunisha Grace Fighter Clinic Okumata before yeah prices are very moderate what they call me doctor me condition here me mo me hu say obi hu how be no communicate Dr. Piki also Dr. Mesuan there Dr. 0244 87 84 31 0244 87 84 31 that's say so much yes so that was say obaye producer minim say the auto ade no wa friend ama o mato ade na wie nti no monfre Mr. Yurenchi emma me na menini wie Papa J betna se na fa wadwen kire no abra ye twen na yenya Mr. Yurenchi e wo phone no so o say 4 billion ma me so age 4 billion utie ye mama na asem na ene papa ne de na I think say ntiase enhye da eni baby kakra ko mama kasa no say on e bi adwuma no e de papa no say obi wo dada na obi another branch e no de branch na ekoyie no e ma papa no nyisa na asem ne tie na mekwa mi bisa ne say na den na wa bie wa de na baby e ko no de e ho mama mo bi na wo sen ko start e papa no so e kasa na o kire say na adwuma no wo dada na mom both not na omodi be hye mu no e ho no de ma ye ma me so onhwe so papa no so kire say na adwuma no de ono agika bi adwuma dada o de breakthrough no na start ye but e do baby no e no ono both not ni de ni be mu no e ho no de hye ye ma me nsa dabi o say Oshia mami no wonya adwuma ha no wonya adwuma but o chim no o chese adwuma no both north side ne de o de share maame ne nsa wo de meba ma me ne papa ni wi ne to aso so tadua mu mame Mr. Yurenchi hello
Medasi wasan ba pacho wato ade na wie. Okay. Me se nipa kro wato ade na wie. So go na me bisa me ko no. Okay. Me pacho enti dia wo yire e kanie sen e na wo betimi dia ma no. Me kapre. Na me, se mo ko bibia. Me ma no e wo me nchen. Me ma me betimi edi na dance here. Me ma e wo me nchen edition so o. Ebi se mo ko bibia de fanatia. We de munya na onu su mi de bia mete. Wo beba ha. Obeba studio. Dabi ono enfomo ko na so we betimi abehwe me location. Me pacho wo ma no wen na wo hwe wo mo. Aware ni gu ya na wo hwe wo mo. Ni hwe wo mo. Wo ba no wen. The man is say ba ko ye juma wo. E ba ko ye juma synthesis. E ba ko ye juma synthesis. E ba ko so etimi nchen wo ya. Enche bia medu no won ti mo say. Mo pa wo dia mo nchen edu no ofisi ana na ma. Anya fa line man ye misa ne say awari ga ya ne ba ye no. Na wo hwe wo mo. Ma me na wo hwe wo mo. Mo da che wo mo da na. O si wo ni ka pred ma wo. Mr. ya yo nchi gina so nti ka kire no. Oboa agro na odi. Meme kire me no mpanifu enu ne kwati na keto ana wo me ho ono oba wa na okekansa omomra na me se onye hwe omonko ma no sha se no ka kire ye se me ye sure se ye nyina ye tie me nka se de wo ka no oboa na emum wo sha se no ka se nkwala no na omote wonche wontua school fees di wo mo evi wa na na wo metumi abisa ne se school ben na odin kwala oso nkwala ne nsa di kowurem ombo school ni di na o ka kire me so na omukotena ne nche nti omukotena ne nche na omunko school ana na omukọ school na me ka so na omu won ho bitumi top mo have bag me ni wo kra na me mama won key em so wura fi be ka sa me ma won key nti me ni wo mutumi efa emu ni bi ekodi bi won so me ba na o ma nua me ni wa omukura key wo me dan no so ata ebi wa na papa ne maya omu ba ho bedidi ina edu kwasiada bia meni on na ewo ho ye bedidi ye bekwa asore na meni on picture bi kura da me phone so ye bekwa asore enti na me bisa se omo papa no ho no na wa na oda so tua school fees omo papa no de da bi omo papa no de na satam na meniska enti ebrebe no omo papa no ho no no mo nya sen no mo di sen oh no mo atutu so afan no mo atutu so omo tutu so me kai se me ma panifu edi kan no mo ya de pa oba na otumi di third na be ma na di second eno na class sen eno em se class 1 class 2 na me se omo yire omo no mo wo mo papa ho no mo wo me ho no mo wo nti e na omo ko papa no ho omo ko eno em se na mo da be class 6 ana no mo ndru JHS ana SHS be class 6 eno omo ko so omo hia me to school mpaboa bibia me to ma om atade me to school fees no ebu an bi ohia bi omo hia bi no mo ba me de ma wo so what you na omo hwehwa ne de eno de na me na me ye bibia me na me so omo nsa e de omo ko Rising Star School into school fees ne bo ne be ye de me kasa akola ne be yale at the same time ko ha dan ma e dan no so se we ni pass 6 na me ba ne so yale ya bi di ayi akone aba no e na ma me yi won de won ko camp okay camp school masa bisa obiem say adan na all these years afei so na say beginning no wa sorry beginning no me catch us enti sika na woje no eye mpatasika eye nkwasiabuo sika sebe nkwasiabuo sika wo sum sika nkwasiabuo sika wo na store na me bie ma ne no so no eno nso sika wo so what you say store na me bie ma no na oka bibi say oni me be jai no okọ me ma me no mo ho abusuafo busuani bi anko me kọ ye sofo pani ho na me koka chenze papa ade se na brante ne ye enti me mpese ebi onihia no ebe se me di atoro enti hyeda na frɛ ne yemra enti yakwa me kan nsɛm ne nyinaa kye papa ne bisa se asɛm na me kan no kura na enye no kore wankasa na papa me ka se onye me ho na papa ne ye so ene ko be ne ho adam se me danase
na suban abrante we wono anhwe nsam a mekeken bi de minim se ni pa anyi a oyeden osesa ebi ebeye yie ebi ebe bas okay o de papa je o de to aso na me pese me busa me na me wo question bi bisa me mami but o ye panyi mi ntimi misa no na emom college no ene ma ne sia ebi on betimi abisa no Emma nka me won sem bebra ma bisa no de ye ma me kan de se wa sense say onu na bie adwuma no yes de obi adwuma na emi problem sese ya o papa no so say onu na share ma me na adwuma ma me no so say onu na share papa na adwuma na wuti ma me na asem a o se omu jaye na papa no san bai na sofo ka se onye ne one ne santena ona me koye efia yetim ne papa ne se ye ntu eno odwane jam ne nkwala ekoye e wo san baby ntu akoshe wa e ho na me ba no be yale ye edan me ka se edan at the same time school ni ade on dey ate was ba mami e when na register adwuma na man register adwuma no ono fa me obe ka chem se wa register adwuma no why no edimek na me se na okọ register ada na wan kan chem adwuma na nya wo dia ada na esa ofa machi ko register say e bia na owu a na ni nua ma ba so nua ba ba na obe ha me adwuma na nya na obi entu ni right say so senate card na we mi kotua bi ma no card na wa asese ya wona na me na metua enti no onyunya adwuma na abasa nka me fa card na na me se me fa ma ne me fa ma ne kira na metua senate metua bi ma no say 1000 metua 1000 ma me na no wa bi adwuma 2 branches one ko register na atena wa ma be ma wo na wa bi adwuma de ama no fa ekire ko register eno ni me ha wo mami anya no ne wo ha because mama o de ma papa je nwi o de ma queen o de ma queen kasa asem ya asem bi ehhehwe maso papa na kasa no me de me se kan twa mama na ye nyina afem kasa bu mami asem no ekon papa ne ka asem bi o se semitie me maami ya no o do kan o do papa no okay fi se oba do kromfo kra won dofo am robesi wo mo girls wo mo no mo tete na odo no na papa ne so ka asem bi eye ma yesu at times se be mani bi na ma ye ne wo ho a anim tia no ya na edoso ewom se na papa ne nye but o ka asem bi etwema so o se ye ma mi ni ahobrase oni ahobrase o sign ekasa like a nagging wife ana minim se ma se ye ja mema na eho ye nyina ye mfantu ye hofo na ye ntumi nsesa emfiri saade ne ho enye se bia ye ni bie ntino ana nipa ni bie ntino de ye pe ena ye de ye no me sha asem na em se bibi sa na wo ba ema ne so minim se ye ma me de ye ne dia but na asem a wo ka titiru no e che se na oba na ni nso no eno na de no em se a free fee basa ye bi wo a because wo mu afie okay ene bi obeba pano na da no obefa ni nyina adi oba no so bubefu obekasa na eho no enem se kwotwetwen nsem ede bae go be ma de oni bi crop se ne mema ye eye adwuma yeso ye ma na eni sa ahobrase ye no yeah that's it mama papa je fa wanu si na de tene say wo hwe hawa e ma me si kasa na e ma me ya opa na woni mu watena sia ehu se omugya o se ache betem se watena sia ehu se walusu nyema bebre anke ne na ko se nya sa chance na kasa nyema na ensi biom wo ye bema na oba bia djuma ana wakọ hye oba bibi woni nsem wa bia djuma na bema no okosa oba ne life ma ye nkogu adwuma no nemum ye de bika ho e ma adwuma no full level bi e de ko level foforo so what you say sanso na oye oba na wo hia bema na bibi woni nsem na oye bibia o se won so ba ne life no o add value bi to the bema no so eye no nemum ye enko se no me problem ni nyina ne say papa isi mi na mbie mama ni isi mi na mbie ezi ehu a oye sika asem na kwakosi afa and up to now mama asem o kai 4 billion no papa i life o msisi ya no 4 billion onya to the papa ni nsem o ka no 4 billion no enya de a obenya enti mama no enka ni nsem ni ye so oji bibia fi opa no ho a owu kwan obefa so a obeji adekwa ni fi opa no ho ena
o papa life see papa no na bra bot sen usu hu na che se papa no se wonya bi se onya bi e kwa ofo so odidi sesei o ya we e bia o man kwa de hwe no anasa sen 4 billion na oje no obenya maame no wonkasa tu ugiri se ukunu no e se 4 billion no obenya mawana opere so wanya mawa se obeye den ye busa maame man se papa na nya 4 billion na amana obeye den busa na man se obenya bi okofa no wanya ni nyina akro obenya bi okofa ne he maame ona o man ntem te sen me ne omo ye fine me ne o me ba no pe kra ma frefre ketwa na on de okwa adwuma on pontem ti oda ban na de okọ maame musa no mpacho oni ne ntem tie no o ware pen o fa be ma hofro umfa obi ada papa ne ka sembi osana ne sofu bi twempena osi ukodi wo bi achi sofu bi niema odi ye ni nyina ye enema bi owo papa ni mu ope oba no on se obi omojai wo se meyere no no wo se ukodi sofu bi achi na nim se sofu no ebe wow ya anom so de ye nyina sa na ete because mama enkoyi na se sofu de jemso a meja on mako enu nta ma me ni dirim rika beja no wo hwe nsan ye di si abonten so wo mfa na nka asem papa bi be free Nazareth me pa cho me jai me ne nyina on no de me call Pentecost no enti me jai na ka nsam a me jai asore no na wa man church bi me ko de me ho join papa no nya behwe no eso me ne wo ho ankwala same ho ye kwa ye ba no o de me ne nam sa me bo adwaman me yesei so ahu me hu say enya say bia obi mpami o but me na my dwen say me okay so what ya enkeche bet ye ma na che sabra mu jaye 20 years ni sabra afi na o bepe 4 billion ni de no say ko investigation hu be ma no situation wo mu sesei se sasika no obenya anase onya but me twa papa ni kasa ye mu ni ye ko ne dia 4 billion no ebedin nso ye be hu dia obi to aduru a wonam de koma no em so de aduru kwa achima na me kan so obi to aduru na nte senka oye bosu a enko osoma fa koma no ana delivery fa nko so no anam kwa ho de koma ni pan chese no ani Reverend Sia Apai life after 20 years of divorce mommy say oje 4,400,000 the road is clear the road is shaking on say the woman say edru time bi wo ha na say onipa bia no o kan asem you cut your coat according to your size okay o hwe onipa koro no a wo bisa na say sika no say ebia obenya so ho bet me hwe ba bia asem ni free ene nsema papa na kana dia me pesa me kan nyina na say me hu no say me de me odifo me odi hunufo ndi duru time bi na niema bi koso a me hwe honhum na me de aba honam maami odopa no yi na di kire be men oba otimi eto atade ema wo be ma one na wo enkwala no ontene wo ho enhwe wo mo maami beginning na all kasa no de na all kana say o start here na boat and not ana otonton ana odi ede start yo mu bi store ne ade so utimu say de sese maami ye bia no obo ni trim so be na edru time bi wo ha emani bi wo ha omfa asem wentu mo hofo wiase ya fa na saa do no yemfa nya adwuma ade a wote ho no eye yawo ade a wote ho no eye osun oya osen kola da yentemti mafa na saa ya fa na saa do no na ama maami sisi ameka sei obre ba dia me pesa me kachere papa ne se me hu no se onna papa na so ne bi store no maami no na maami nso ne bi me hu no se maami dia na ye no kore maami asemo a oka no eno na ye no kore so enti no yenhwe na de yenso no ye betimi aka na ama
yɛde yie ato yie no ɛwɔ se yɛhwɛ ne yɛyɛ saa adwuma no because me hu no sɛ papa no ɔnyɛ no kwafoɔ ana obi a wone ɔbaa teɛ wakɔsi obi asiwa ana Pentecost Sons of God ɔsɛ march forward we dey mark back just for march kɔ n'akyi ankasa Reverend Sia yɛnya maami baako ɛwɔ line so yɛne ne ntwetwe nkɔmɔ. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Odin. Friend Sammy. Yeah. O maame ne o papa baketo a anase bapenyi. Me na me firstborn. Firstborn if you 2016 into no. This me na my firstborn. Okay. Ono o maame ne o maame ne o papa ntemu teye no. Na wedding for say. Akoma FM 87. I think about 12, 13. Na wedding 12, 13. Yeah. And then na hu ye. Oh, we never break also. After breakup, boy enchiremu sheda etwa video kakra kire and de hu ya growing up no. What did you see? Oh, I mean edosun entokwani nyama bibiri but last me mama na dey san ekoja e wa so so won review. Matias ye wo ho no say wo maame na ejaye na emom growing up no responsibilities no maame responsibilities so papa responsibilities mumu growing up no ebu ho no ma break up ba nkwala ne bre mu buka kodidi wa ha buka koda wa ha buka kodwa wa eno na me pese wutwa ni video kire me. Okay, brother, your friend is saying me mama or shops too. Hey, na me mama and papa or shops too, right? Bema enya se wo papa ho ntino wo be ye madam and unim pepe madam me mama na wo no mo me mama na wo mi America enti wo mama no papa wo shops no wo ankasa otie mu a business no na wo mama ene sha ase ana wo papa na sha ase na omu nyina na kan sika bo mu na omu sha ase right. But Jamini de who any say, na me mama shop back, me mama container, when I me papa wo kiosk, a different location. But if you do me papa you must say into shops too, me mama so money. Okay. O papa jai shops too, ni na ma wo mama. Exactly so manage. Okay. And onu to kwina I mean ejuma de ni to kwina no me consider any theater. Why na ejuma de ni to kwina? Me papa. Okay. Ejuma de papa to kwina. Into no consider any theater. Into na ye na ye mama ho. Okay. Later. Ena you fear na me mama be catch say say ohu de bia ye papa che. But before that time na also papa ejuma de ni tu kwan no that time no na munni mo papa akira kwan say sasa mi esusa yen de ko so yen ntimi mi ni aba na eti ase anka mi ni aba na ebi anko betimi a che de enti mi bisa osa no de enti mi bisa osa no ye because of say wo ka say wo ma me be ka kire mo say wo hu ba bia mo papa te eno na mi bisa say that time na munni baby amo papa akira kwan wa na mo ma me ko hu ye baby na mi papa no ni fie ena dia na ye ni say ejuma de ni tu kwan what ma say hello yes enti no boy enchiremu like mu growing up no responsibilities ne de course so wo de twa ni na me ka de ba no enti wo de tie u kasa enti ono be ka che se wa ko mu be ya papa te no ena o di ye nyina ko ma ye papa se ono wa hwe ndinsi ya wa brent me papa entu aso but school fees ni PTA meeting ni other responsibilities are na school enyano na me papa ena na eba me papa what ma say na wo de akasa yes me papa ena na eba me PTA meeting na me papa na eba enti odi yen koma before odi yen be kwa koma yen papa no na every morning osola nta oboyen because osofo bi aka kire ni say yen ye papa ye abaifuo
nti anɔpɛ bi a me sɛ me papa pa nti anɔpɛ bi ohunya bi nti ohunya na ohuni papa o sɛ den otumi bone saa ama bi dwane kra fifie me dwane fifie one time e ko ka me papa saa ta na me papa ka da kiosk mu because na me ma me etu no me dwane ko da me papa nche e o kiosk mu for about a month na me go school because me come ba we say nti ma me e sure so me ma me e ma obey o ma ye recording Emma onu anka se ni nuanom so ti ho no ma bisa no oni ne maame akon oni ni nuanom akon ebe dani case eni le ku ni aba 87.9 ebe da ni onu anka se di tiri ba bo ndua anka wo ku yen ba me ni obi a me nko asori ntino sa nyama ni ba ye nyame ni ye mi tukwan ko boki na mi kusi ano me ko dani dua bo no enti going at media onu ye ni femu die o ka se wa brenu e no ko ja yin ma ye papa but time na me ko papa na me di be 12 me tira me papa nchen sa onto sisi amenyi me ti I live on my own kasa ye ti o dey flow inti I mean me kasa ma summarize no me papa player omu player no nti o tubin ka se bia me papa nhwe ana se bisa ba mi dia mi ya me papa di da mi ye pa me hu ono ne de o de abro no de o kai me kai uti na sa papa na o mama na o he mi bia se papa bia mama se me papa wa bre ma bo ni o to mi di plate e hwi mi tiri ma plate ni pai you say o papa because o bi see ya beifo sir na before the mama so go twem na say 2021 ne boa papa pemu bi akokore bi na me nimpo so e malam me weska e dia akore bi na me ma no enti last week no friend say me ni ma me ntẹ mo ti say na me so go na me dey o bi na koma e dey just say only net na person no need nkomo kra na e dey so go ti o to me feel o ka do be kan ya na wakati e no say me ma me dey yaw e ki kan ni ma bu mi so e na say if na me pa me nya me den o be yare me spending almost 30,000 Ghana cedis me tumi ko wait na ban kan say thank you witness is bibri ho only so na me sam born just say we dey 3,000 and 2,000 cedis we na say container kitu e uni ma de pam na say si na de na obe pam na pam ma me we ko dis kan ka ten to the hospital insani wo inti samu ye be insani de ntumi kan na radio so ana ye ntumi kan na phone so sisi e wo say ye classic because ma me na ye send the brain sisi bi ni aketo aka de bi say we sure say ma me wo ye ma me because recently I also paid decoder na me ni aketo an so ejuna me ye no sikani swa inti madam fu bi obi e be ya ma me nti madam fu no de no na family me fama no use na me save this kana me nti tell you one now ma me so onpe open new one Akoma FM 87. Me pacho me nwa ma sisi o papa asetena mu te say me papa you okay oh you okay o ma me say o gene compensation for 400,000 we man fi me ka ten say me the first born na ne du me na me ka say ye man fi because me kwa sa 300 million na me dey share no na we na me whole life savings Akoma be dini thank you for waiting and kan kire me if dia me papa ya man dey o ni be so me am ye ba ni mpo dia me ya ma we ni anso me ni so ade ni so hwe no so na na du hwe yie wate hwe we ni so kini me ma ni so wa kwa la bia na kasa no na ta mi sha me ka se eya no mu ni na yi sa ya o to ya o no mu papa poison one sa ti sa poison why na na poison eya o na o ti papa ya baifo eya na o ti papa ni le bu se fo ni na baifo why na poison why me papa do bia me papa fra o ka tell say yam bon pa yam o na na du me papa fra me o ka tell say yam bon pa yam ayo no mpo ne we ti say yam be fra o Nanedu ono a wo so opoze ono po tie say yamba trawo me papa nti na me dia me nyina me yama ono ono me kasa Nanedu me ba me tanchira me papa yi wo ti papa ni afita Nanedu yes
men fra wo mami hey okay Daddy. who can you na ye na so she is your mother. I know your woman men no papa asem but wa kwala no wa kan de wunim men you so hey Emma o mami she is your mother. Dia wo kan nyina tie dia wo kan nyina me mate wase obi a wo tie obi a wo hye nso so ate wase we growing up na ya na ye wo that pain of say ye maame ne papa ntamu ti akwala na wo sa wo papa no anasa akwala wo papa se maame fo na yo mutade ani bre nyame anim nukra ni maame fo ntade ani bre soa wo so and ye nyina ya wo fia ho obi abetimi adi adanse obi a wo face bibia wo sa wo papa wo se wo maame na so okodi ba ko nchen a o chanam ko but nan say no be ye yes but men you so hey ma maame she's still your and you do that about I am to time thank you o maame bi sa wa ina ka cha musa monyire mu hunhia de na monyire mu di first a meto bibia mamo bede mo call store no monyire mu ho a moye no ne moda bede mo call store den na mo ko chusu mo papa wa chusa na mo ni bida o papa o kan wa shawa tade da nana o papa shawa tade da ma tom papa de school every camp mo ko school rising star o papa so obi sa de ne ko Papa phone kwa amko bra no mudikane ba na mama phone claim ownership nanadu yabasa frel yaba oyo kuma se bat yebetu no se oye adwuma de ni tu kwa da adwuma no problem thank you mama so ate die beba na mu nyina woni unwa keto ni nyina ene papa mo ahia me put it honestly me perfect I don't get involved in all this drama but mama can senia asumdue ene odo besan ba oya mama what ya besan fro sesia ya besan fro sesia aju achira wadwin na yenko Peggy Nana eya semo mesre mi nua be me de si ebia wo no maame wo maame ne friend se wo papa ntem ti mesre no wonsusu mfa ne ho enrewra mu bebre ono de oyeba enti so moye de kwan ofa se nyine ni nyina ye experience e ka brabo ne ho bi ti mesre ne se omatu nkotwere bebi e dey etwere ba kakra meka che me maame se oye mistake wo baby me de me nkoa me de minim se de maame ne kana ye no kre me sa na ma adwen kyere me efri se ni mistake wo ye ne se wanyen krata no anto ho ebra na wo kwakwakọ bie na dwuma no ena odi ne gidie nyina hye be manimu ena be mani ko bie adwuma no enu nti na ma be mani wo upper hand wo kase wono ene bie adwuma no empempi no eya na ma bebre ekọ aware mu a ana ekọ relationship omodi odo ena ede omodo omu nyina ewrem me ma mi ka bibi se na onni bibia wo honom be ma se wonni sika otese bodamfo sa bema no ye fa na damfo ye ma na aduane ne ye fa na damfo bema woni sika na meka otese bodamfo ma na aduane di mfa na damfo so onim so fa bodamfo adamfo a unim de ode beye wo ena bema se bi onya abo abrechi ena papa je bo mpa ma bro guys no wanti ena meka ne bema woni sika otese bodamfo ya mana aduane di na mo yemfa no yonko ememe be bo ha minti menyi wo be manya abo aponche na wodwan na wanye no se ne so be ba mfa so da ache ai abo aponche madumo mic no numu nsuo na sesa wa no abena afnai wania yei me de se me ya mi bedi dwo me ma me se na damfo no me ma me owo me o se na damfo so o mu nyina ate afa so
asimuni abna di dwane nko mami ni midwa me pa cho de aye no ye copy work natural na ya kope 3p garlic mixture ni bi anom ne ma nkoye adwene mu nipadua mu ba bia aya pe 3p garlic mixture ni bi enom ye nim garlic so mfaso enu tintempa no ko dwaman so a wo se ye ma copy work natural 3p garlic mixture edro ni bi na afi nom e ma bibia enkoye ewo nipadua mu wo mo ati asese garlic nom no aya na form enti ye chi nsuo no nkoa we ye no aye ye mfa nsuo bia enka ho enani enu a ebetumi abo a wono ma oboso mfumfuno wa asemafi bi saa no ye yini nada e de afim tu nya binumu a eye kama say me pa cho benye bia to Dan Herba Misty Herba Colenac Apidank and Afi Angelos kai say etwana edro no ewom no ebo enti woto aya na de sie baby ye and Afi ehwo no se de sitie no eye kokko ene ye dwugale kokko nso ede ato ho wadaroma for number we so ma bibia enye fine 0248928824 and also say 0201000021 afei ma memfa nko Congo ointment ho Congo ejoman so eno na ye kwa koto ama ye redie no akasa ye redie no afrefridwa ede ama ye Congo ointment nko a ene ye duro ba kwa metumi akamfo ede ama onsan se eba redie no ni ma bibia eye fine na afei redie no ni esisi apoapo he niema ensate gu eni se prekese no pe Congo ointment ni bi mefetwi na bibia nso enye kama ema wo san natural skin na wona mabonte a eno ankasa ene bekasa ede ama 0249017101 and also say 0204616161 platinum packs na no wedding no wan shede nyansa body won se wanti ase maka cho se ahoho na wo mo eba wo nchen no ene wo bia ye preme ni o enti se wo ma naduane adi ai na aduane so na ye de mebe mu aduane na mbebo ho ka madam for madam wo ani mumre nyam enti ya ko platinum packs wo na ye ma take away bo sapapa aduane gumu a enyoda nipa no mesi wo ko ha ni siremu kura won ko duru siremu ho no na aduane ne hye wo sani mu ana chese wo di na wo kamfo esanse wo mo niema no eye papa ye do wunti ye de colors bebre aba wo hye mu anu ayi de ebetumi abo na ma hoho no na nim abenyam ya kwagibi nefa aduane no egum efa mo wa hoho 0243908607 and also say 0244281117 platinum packs or say enjoy your meal charistic ventures asure ye eni akwa kodumede for Zahara nipa no na make for ede amount menim de hawo ewo nipadua no mu enu ti se wotin kasa niema enkoye ewo nipadua mu wabo ho enemu no ya na niema enkoye jadie bia eniwo edi asie edru ba ko ye no mu bie enu ti ye ka ho asem a yetimi ede ye nsam ye mu esi ye mbo ekamfo ede mawo ene enu a free charistic ventures wo Zahara kwai na ekope edru ni bi enom na fei fa ho adansedie ebreye 0246348334 and also say 0248569335 afei nana ajema spiritual home medofo ehwa na metumi akamfo ede amount sanse ewiasmo yesum enti obi wo hono mo na mawia kra na ne kanea waso ede kire kwan sanse nipa hu ehu wan hwe de wo ben wo no na be yo bone ama na hye wo eninti enanana ajema spiritual home se yen kamfo enfama weyei se minim de aye ziba e wo abrabomu minim de waye ne ho tententen se Goliath ya wogina wo abrabomu ebi a wodie no eyesikasem awosem awasem anase yadesem mepacho apomudin mu niemo enkoye entina ho emobi emfa wo sekan enwa nanka nana ajema spiritual home ena ye kamfo ediama babala wo ena me kamfo ediama weyeye bremu se ya akọ ne fa hyebre ekwohye nensa na niema ehinta ewosumase na daroma wansani mu emra emisuo mu yewia yaka ho asem ama bibia ayekama enkran wo kaso Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters ho enwo wadaroma wo kono wayira no afre 0248544058 0248544058 afei
yenko agbozo herbal clinic ho na yenko pe apotie agbozo herbal clinic ho dechem sukuma se ha old insurance junction ho enwo medofo yenko na yenfa hahama enubra enunuta enkote yade ni tew enfafri ni pedua mu ho enko tete ho no yade de enimu ene hahan ye nananom keke bi bom sa akokeduro kakra shuru sa family sane de ka ho ne no a wo pulu bi na chese wo de bi frafra ni pedua na tim se entempa no atie si wo na wo no enti typhoid fever ye ko ho juice mu oha ye de ko ho STD sahodwo wo sisi wo chepe wo panchi aya afa ko ho no na bibia enye kama enkran so eye kwashima nemum ji kumase ha number no ansa na meden kran de no api wo so kumase ha for enfriend 0553417752 na eye nkran so na woto nkra no ede akwa ho so number no eni 0241750282 afei N17 Lounge and Restaurant N17 Lounge and Restaurant kumasa premai for yenko eni yenko di enter fredie mu na afa yemu yenum se to esan se enuane a wo mo eno wo ho de nyem na meka efie nuane papapa fufuo no kwa bebia enam ben ena ope banku no okro stew no obi su ne kan ye talapia kakra ebia so a wodidi atim se bibia aye kama wo de wo se wo mpa de de enkwan yi de wo mpa de etro na emo mo pani pastries ahodo a eno so we got you drinks ahodo a ye de ebeka ho ama enuane na wodie na se wo pastry no aye kama no so ye wo ho edema wo mo se enfam to manim se a social event se wo ya for a birthday u program bi e na wo ye launching anase wo pe baby ayo conferences a e no so so ye conference room boya a etimi efenipa etwamu be se ahanan e no ti dwumedi aya wodie no yafuani ekire mu ho na afa yensom se hoho kumase ha ye wo a great junction kwada so contemporary so ye ye dwuma efiti dwada ekosi kwasiada ebi a me wo dwuma mu ha me kondo wo mu numa o madwiane na sa me peso wo mudi bi ebronia delivery services so e wo hono mu a o mo betimi aye amano aye kama 0530668585 0542787278 yenko yanimu e time we de edu dada wa dada time adro de edro e ba so tetetete obia enumbi wo de no madedia fever wadro no TIME loss of appetite TIME general body pains TIME immune system no yenkenya mu TIME time herbal mixture ene ye kamfo ede amount time ho dance die no eye pinso enti bowre mu e wo herba ene pharmaceutical shops ahodo mu na ekwaje edro ni bi enom okwa kase ye ma wo TIME time herbal mixture na enom 0244417669 afeye fie ni enchire mu biem grow fine herbal tonic ena me kamfo ede amount grow fine your dende mojadro mu super mojadro mu kenkon wonu nwohu winya numu bisentia me pacho kwaji grow fine herbal tonic ni bi na e grow fine ene mojadro na aba no wudi akire anha wo bedi dia de abusuan kokko esia wo wana dididi grow fine for se wo matete niema so enti ye hunu se system musika enim wenya mojadro ye de ebe ma no afono no atoto ape me pacho ye akope bi enu menhihye nipadua no ema wo bi ba no obisa se edro ben ena wonom na wo so wenya daage akire mu se eye grow fine enipa ni bi ena wonom me pacho ya fre na won so egro fine 0244596532 0244596532 afei we biscuit M4 Food Limited one more drama any ade we biscuit ni bi aba snack ba ko ready to go na chese wo wiam sa na bibia aye kama ho wo ne bra aya fa bi gu plate so e kana ho wanya drink kra na so wi a biscuit ni se de mu esi edu no woman nsuo aso tade a chele ka ho obaje so na chese wada na se asore akonifie event bi a wo ye bia ya fa bi ekwase sanse enne ba bia no ya je atum se wi bi no e kama me betina ha me si biscuit ba kwa diabetes for ebetumi are eno no sanse ehikire na ewo mu no eye kuma bi eto wani ma eye gregre ebo no so eda fam ukwadwa ma so a ka kire wo mo se omoma wi bi na wi bi na menso mi wi bi 0531003892 anonso se 0266830003 obaya abena se ne mama o ane de wahwebe akagu mic ni mu on sa oje ye de won kasa
ene de abna nipa nye o woje ye de why fom wan kasa ena wo kopegi nana ya nmitwa wutia kasa nana de na meka no ye maame ahyase ehun se papa ni niska ena odo rehye ni mu se one ne betena nana minim so ya ponche a ebi ekine bo benya ne so mfa so de a be ma de so oni sika ye ma na aduane de to atade hye ne mo ye mo na bosan ena ye papa no so ye besere se maame ni mpo ba wa bra bo wanye hwe kra o sensuo mawo one wa wo mpo enti mesere ne senne no bibi abanisem kakra won hwe ye maami na 26 years echi o 24 years echi a ye maami is open compensation yi minim say compensation say ye gete wo bono na say ya ho kire sika me de mituni di say ya ho kire sika ebi enne ye maami ne ho na a kire no e na ebi a wo pese papa ne bo na kakra mesre no onsambra biem na ye ne nkane hwese bia obenya kakra bi ye den e de aboa na because 26 years echi de e na wo ka say osusu wankwanko ye ho ade de bia ye di jama ye nka jama ne nka enso na obi wu na esei enti ahyase no wo hu say emmoa no ena wotena ho a bepem this time nti mesre ye papa no kakra bia wo no wo de woni ye nka na ye maame no omma ebo ne mbrafo na 4 billion de menye sure say papa ne benya na papa ne so onhwe maame ne ye de nya nkola wo montam na ompe kakra bi emfa ma ye maame na omfa nkonko ye adwuma ya da se pegi Papa J. Yeah, Obaya. What's he saying? Metie abrante na mera phone lines no. Yeah, metie. Ma me ne babema no. Ma me phone lines ne ntudwa. Enti wo kasa nyina na call ba ne afa. 0243114497. 0243114497. Akoma F. 0322 498 035 0322 498 35. Papa J kasa. Metie maame ne ba no. Mr. Sotedua. Masum. Hello. Hello, good afternoon. Watch your baby I'll cast free. Maame ni sama o kan ni hwe ni ye. O ti ko pay interest school fees. Say mo bi se bi se ni so mo se baby a do pay. O ndi asem no o kan mo kan ye pa. Papa we o kwaji 4 billion o ko fa no. 4 billion o ko bi o to edu o bi se bi ko o pay ya man. Don't for 4 billion. 26 years in your note already. I told you in the movie here. Bye bye. Bye. Hello. Hello. Good afternoon. You Obaya? Yes, dear. Hello. Hello. Yeah, that is right. You don't get you. Come forward to me. Hello. Hello. Papa J kasa. Metie maame ne ba mera ho. Unse maame ne kasa no. Papa J meba. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Okay, Mama, we be me. Aguna sambe njiba. Mpacho yentio. Na ya yete bia na ma ni de twabo bi sa no. Na wa de 4 billion a. Je pa no benya sa 4 billion pa ya ma. We have been to jump with this, so we are moving punishing the man. Oh, let's have a so you know. Take a credit, 500 hey, now 4 billion here. Who got 777? What will you gather? No problem. I mean, we are confused and we are motivated in that now. We will have 4 billion now. Yeah, man, we use that. Yeah, say. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Dini baby, are free. That's all. Second thing of me, Pacho yentio. Really about my ya, me na ya anti me show wife of the na me show near my power. Why? Show mirror. You tell say. Maybe the biya say. Papa phone bi wo ho a we klafa dai. Bi wo ho kra, ono ma me ne no. We are sheda ye kra de say o peda so fra wale no.
nti on hwe so kwa so mo mobla nti de papa yi ti me kasa no de we friend first time we go shafia ye say opma me de brani abie na ho ahwan 4 billion won in ko mama me no na me so na bread do e wi afia ye tin ade e ba ka de wa pa ya ye fo no da afa me de na o ye no de ya ye fo ayi ne yi oba bread no ko atumi abom de ya adwuma nti se ye so de fe mama o de nam fo se me ne ma ko duru no no afia so mo fle ni abeduru ta biri ya what you challenge grandma tia ko se wona dine de yima me mama ide ka me nko pe bi mama me no fan ko wona bra boso ni shira wona ani aduma pa mo ye ni shira won so mira your last call hello yeah baya yes ye de mo aduma unia god elias na na dia de ka se fla bo bija ade baya he ye me na me ne kan wo e lu kuro tudo ne e me ma no be me bie we no be fo ba o wona japa die bia na ni project bia wo ye ni se ya o de be se o ba ni fanta wo mle ko won ye o ho ade wonye fada ablebi ma na na ye ye hu bi ke o ba ma na ya mo abadaye ma ni be bie but ye me ma na stubborn ye so mo akora no ni se na o kan papa na kan se ma bu litrim ni papa ana kan se ma bu wonye mama no 4 billion ko nsa o ba yeah 4 billion papa je for anu senior obaya maame ne ba bema no mama me ra ho papa on se aware jaye senia ma bebrebe na maame ne kasa no o se papa ne obi a openuo sem ne ba ne kasa onko asore ne mo otu kwan ko ba bi se sade na abewura nkwara ni mu ama ese no anancha nti nipa so nanti bebre awtensem nti akansem bebre afa maame ne ho ade a che nkwara no ame so munya time bi e de mama ne tia nyina wo so odi areho ne meka che mama ne se mama o ma abrewa bebrebe otimi na nte koba se emmo bi no hia o ma nkofo hu na bia bibi o kakra bi betimi aye se bibi o te no no be bibi kakra bi di aboabo no ho kakra enu mo beboa no na 4 billion ne nyama ne nyina no on twari nyina so na yes papa je yebre no mepstra your production line is 0530507849 0530507849 producer na de me pon asem na wa nko ana de be kasa je madam Faustina be pataye okọ to ba e opeso otete me mani nya hu kura udin be kwa kudi fufu ana 0530 50 78 49 menya brewa mama bobo number sa Ewie mene queen Sabi the brother Branca Reverend Sia Apai live Ajua Fati Arsenal fan and a fresh boy Papa J and a men so no me producers no eye kwadwo sa kwadia status Nana Bila Kantinka and oh yeah Kwame Eugene one ne boss Rasta mpesa hu ofe aka Beluchi anase bafo dakom midi edinana ya owusua bempa mo amutwitwa videos ni twabo mi nyina nyame na ehwe mo me nka mo he sports for neighbor ai pepe eni abusia panyi omo ba betena se me so producer ke kania mabom yakra nyame adoma china ye boja ye be hia Which made that one more to papa panyi for so